do mo timoto so mo Obiaa ho ban for mo nko for mo mbra afi 2026 we denim se nyankopɔ obema ye din kuni nyame nsira mo obuafo na ode ba motivation no pese osisu bi o ma me why Mate. That's a papa. Good morning. Morning, that. Me ba je fro say. I just found my blamercy. You abena ye na nyankopɔn ase anɔpɛ. So, the radiasi. The radiasi so I'm at the public action and view. I only have to fair no. And then I see. And I'll pay you to school for you at my phone in Asha Radissa. Papa, no pay me 2 more months to the whole in Asha and Yaminsa. The radis a radimama what thing. No, mamma would cheap tea. No, mamma would check that Juma movie. Then who's so fast so be brave. I said, Daniel the Meradi. One more friend in a radimama or dinner a friend for Radimaya or didn't be a near what in your fan friend near Nanya Meas. Danya me ask the mawu when they will man with sherry. Radin Shamuti, Radin mere quantity baby, a fine mamu. That radias, what do you move? Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Me ba cho. I told me what to say. I just comfort you who your papa now swear. You who your papa nyame adom. I no pese that Christo ase. I was not do baby I was dom yen bio. What a man at the park on class and bio. Yantiaka. They cannot say, Emma me piankwa, me passes. Any more more studio half when you lara. Nami come on, no more move by what yes Christo did. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Wakabana Pome. Nyame adom me hu your papa for saying. I saw don't need Legono Guju. Yen na nyankopɔn ase anɔpɛ. Wakabana Panyamisha, why? Amen. Yamisha was saying, send be bloody by 2026. Monsieur, and obey prophet or Ghana. Yamisha will be an apparent Yamidimao. Yamisha will be Yamifa Juma. Amen. Amen. May that say 0593406565 Anidaso ewo homo Obiaa. Good morning. Hello, good morning. Me ba share frozen. Frozen. Pastor from Sandra, me kasa free tema free zone. Sani anɔpɛ ye na nyankopɔn ase. Anɔpɛ nso me da nyankopɔn ase. Ɛwɔ ne banbɔ ɛne ne hwɛ so pa wa mana kɛse o me ne mebusua so. Yɛkɔda ase wufuo na sade ate. Na sɛ na basa kɛse ekura ye na ye hu ne han fɛfa. Na me ne mebusua bɛka ne sɛ yɛ da na ase a ensanda. Me sanda nyankopɔn ase ɛde ma yɛ maame ma Priscilla osu ɔne ne mba ɛne ne busua nyinaa. Me da na me ase enso de ma DLFM workers Obiaa ne mebusua ɛne DLFM etiefo ne nyinaa. Blackobna, when I'm in Yajuma. Nyankopɔn enka ho Sandra. Good morning. Good morning, Blackobna. Me patcho for saying. Admo, but I'm in the Nanayam Cassi, broadcast 30,000. Nana anɔpɛ ye na nyankopɔn ase. Okay, and the pedia de Yankopasi. So not the next mobile, or the ashes. Back what day, in him time I did die. In him time I sorry, but I not in 1 million holding. It's on the pay at your which is a percentage of Juma. Hey, not my time. You do not be taught making first selection. That do not say. What could also point show? Amen. One holding, then the day now more Yansa button. Rabbi Church and Musa ABC. You. Let the Uncle Pansi. And the my phone in our fancy. The Uncle Pancos nowadays. When she moved my mom, how could do. Very papa way. And when you ask from Quadam, some financial. Amen. May that say. Good morning. What too bad? 0593406565 0534050199. And I'll pay you then Yankopɔn se when it as well. Oh, homo be a Jumadi. So good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your frosting. Family said Casafi Sakmono. And I'll pay you then Yankopɔn se. I'm done Yamiasi, so my department in the Bushia and no Bushia. And it dear. My phone need dear tea for na. A bomb more school be or school Kualan, when you're innocent. But if we be a best to tell be a Enyaqua. Kuala be a own buying on phone conform. Oh, I don't need to amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Go feel man up your home to say. I'm not the more black of them, but also. Yamia don't know who your papa. Hitman. But you're not playing the media very and jump to. Tunina. I say, Yadana Mau. I say, Yadana
Akpe Miadana Mau Miadana Mau Miadana Mau Akpe Miadana Mau Miadana Mau Miadana Mau. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba je for saying. Pacha me di network. Me first you. Ana pe yen Nyankopon ase. Pacha ana pe me danya me ati ma DLFM. Money wa ye ni ho. Ya ka me danya me ati ma me busia, me mba, me ma me ni me papa. Any precious funds for me na me dawati. Amen. Yeah, that's so one so what to me afraid. Good morning. Hello. Too bad. 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning. Man chimpana suhum anope wapom to say. Uchediam pono adawroma. Doctor man chimpana. What did papa no say? Yen Nyankopon ase. Sure, menam akonya we eda Uchediam pono Nyankopon ase. Se na anope wa maye asor won kamu tinkamu na o my Ghana eti man chimpana minka. Oh, tactically no ayasida ana medema otwedi amponyankopon a Hitman o hwe me no menuswa o ma ye ho emasem menema konya we eda nyame ase ediba me sofo pani Pastor Emmanuel Ayitevi aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor e wosunfo die mu enufiri ho a Pastor aye ye friend say Ebenezer Ado enso aye Pentecost sofo a chebi no pay with that CFA at the moment. Men Trumpna, Macau, and pay. Me that say. Good morning. Good morning. Me patch your first say. Me patch your miracle. Me kwa no pay yen Nyankopon say. And pay the radio to swama de peviachi and ya tia do phone anka. The radiation not do see me. Amen. Require that say one so what to me afraid and pay not what was said that. Good morning. Good morning. Obiaa ejiwa magi. Wa bodin no. Me say anope me fufu tabro why. Mate me da se papa apa. Menka. Enka wonso. Anope de aseda ayi mote asefu Nyankopon. Ye sorry ne basa kesi kura yemu. Wa hwe yen so amaya nka ye keten na yeso. Ye de aseda man o de wa ye me ne me nananom aseda nkuto ene ye de man. Ye wa ya ma ye doso. Hitman woni wabusua. Kofine na busua, amene na busua, DLFM abusua kasiye. Modifi ni mo fi ba urade sabofo mamo. Abri nyina o de mo kɔ de mo ba. Ye kasa urade ye da wase. O my Ghana obi ni han fefe de ato ye so. Emu mofra youth, emu mpanefo. Obi bia defini ni fi ba urade mo obi bia ho ban de beye musuo ni esan. Urade mpanwu achiri mayen. Ne kura ne se. Enframa ye humi da bia me kan fatu trim ya nto ye ntua ode ate. Hello Auntie Maggie Debbie Auntie Maggie line no I drop it. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba do you do anope wapom to say? Yes, I do go Hitman. De Nyankopon ase. Ya me ase me abusen na ye hu haye je say. Anyi bi na ya lesa o. The people attend DLFM, the tea Obiaa come so there. I said, I'm going to bring Nyankopon as so. Some of ways Obiaa said, Amen. Amen. You do hear that say. Good morning. Morning. Piano mami ti wa no pay. What body, original piano. Never why you. See, never why be pa. I thank of my life, of my family, in my dad, sister, mama, what's my Nita market, and I'm a boss. Friend of damn shoe. What's my friend Ajuman. What's my Nita? Amen. Amen. Yeah, that's it. 059340 6565 0534 050 199 and I'll pay your Nyankopon will deal 106.9. Good morning.
Hello. Hello. Good morning. Morning, sir. Me ba choma ne so kakra ma me fro say. Hello. Yeah, good morning. Morning. Me ba che fro say. Boban. Mami ti wa no pay. Na pay the uncle Fonsi. E won the ebebre a oye man. Ya hwe. Nfa ma e bofa ye ho a. So e like blanca. Bra obajiya do speak. Aso ya me ye ma he kwa. No pay the nasi be pray. Amen. Amen. Yeah, that's it. So won so what to me. Afre ada pay yemfa course no be ba ko anase me do be na ana no pay yemfa phone segment no aseda no yemfa NC 059340 65 050199. Good morning. Good morning, Bakwaba. Mrs. Minta. Yes. Mami ti wa no pay. Bakwaba no pensu ya dan yami asio. Awo ne wa yeye. Ano pay ya san so ye fie kasa so ya dan so wufuo. So ne rade pagya yen bi esan gina ho a. Asam ne sa asedan kanidi. Ya san de ye ho hye ne nsa. Enye ye ba mbofo, fa ye nko san fa ye mbra. Na sa de twi anopa DLFM nti. Ye be do no rade ase. Ye be do no rade ase. Bakwabra. Ano pensu ya da ase. Amen. Da yami ase ema wabrabo. Ene ni ode wo ye. Debi a me catch say odini je atua wano ne deni dey na be pro egu o man ga na mu ansa ade achi nti deni dey na wa ho odin ade be sori efi ukete so na we urade ho ombo ho ban every watanfo nsim afi ko na ufi ba enye nsura yesire urade so nko so ye okese pa adwumadi a wa fa to ho so no aya na wadwen ye se wo ye program na wo ye Nyami no do better no do ye adwuma nto ma ne ba moye kese wo so o Yesu amen. Amen. Yeah, that's so what to me. After Mrs. Minta 0593406565. Good morning. Good morning, Brakobna. Me ba che fro say. I'm asking you to know me cause I feel afinya. Mama no pay what pomu to say. Adom ni ahwe yi o. Acha won say. Na me adom me hu ye papa. De radiase. And I point to be that of radiase. If you said the wire my and so ye ni. Say see an so ye ni na ye trofo. Na ye nhunu ni erade oye. No correct. Ni ma kesia oye maye no ye nhunu. And ye bonia ye fo so. Inti eni nti aye mpese be bonia ye nti. DL nti ye be that of radiase. Ye be fi kura ye sora na pa obeka ye. Nti ye that of radiase na pai mini mi fie memma mi kunu DL busunya kese erade da wasio Ghana manyina da wase ne waye no esoye ni adom ni ahwe yi nti amen. Amen. Good morning. Good morning, Adakabra. Me ba che fro say. Ache frame of fie tema casino tesi rank. Anope ye na Nyankopon ase. Anope me da nyame ase. Se afia yesi mi wabo ye ho ba me ne me yire ne mabusua ne me Monso DL abusua nyina ya mpiatin kamboni bi odi ya she 2026 ya starting in say bedu afisi sembre e be 2027 mu nyama nyina akoye ama ye na bibia ye pepepe me da radiase amen. Amen. Yeah, that's ye chia tema fo nyina. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Asante. Yes, sir. Gideon Maminti wanna pay. Oba kampa je Nyankopon a odo ne masonko. O ma na bo for yen. Esan de ne han. Eche ye kwa. De dia seba kese ma ni din. So no mo ho yen. Akwan nyina so. Ye be musu be ye san. On pa fie so. Ye honam. Ye usito. Aya ma on ka ye boni. No ni e ho afufi. Enfa ye kra. Enshina bofonsa ya na mo biya ibetu biara ezi ono obade Nyankopon ni din ya da na se adomdom yenya Hitman odi first pa ku school no na ye obi o ya de pa wo boru bom da bu kokko bobora o se Hitman o ho ani ya da o ye ni ya da o se ya mo pa ya na mpa hype so a wadawruma obami atontun ye Nyankopon ye dia se bekese ma di lag na efo nyina na mi nhira Obiaa na dumunti amen. Amen. Gideon Berma Asante. Good morning. Asante Zongo. Papa. And I'll pay what poem to say.
Also, so you have to be who another room. You, you're never permanent, Yanni. You're never say. But you get your baby, mammy. I always have what you have heard my new dino. Miss Toby Dean, I go on to a brand of brand new nada. I was so, as of your work, on throws you. I want to for any water. Amen. As of your way, your mammy. It's answer. I feel a chair why I see Ramuno. Meaning, sir, that would be here. Me in a few way, or the never teach you pim. That I bet. That owing him, no general. As of you, Utu so, why be a man me? Say, Ghana above Papa, I ain't counting daddy. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, senior brother. Me ba che for say. In the annual make a suffering so on blue skies. And a payan Yankopon say. The radiasi be brave. Asidan, the my radi, because yen to me she without a radi. The radiation also did the house sorry on my cheek. Now, bar radio, so now, why a radiant count. Amen. Be a high to Christo. You, Mate, yada say. Good morning. Morning, man. Me ba che for say. Na bo mo ni passion mo Nam na ye hu ye papa ma minti wana pe. It's my name. We have na won call sister who ye ko bi ase. They ready so on so bibia kwanche no mo bibia ho ban. No bibia la ko social work for that hospital. Everybody we na mo bo no hwe ye so. Me just after ready to the man is no no bush ku ina la. Special family mission in Allah. Said why you be it was amen. Amen. Yeah, that's so what to me a friend and would have very final call and pay a seda brand na for the phone in no yeah the 059340 6565 0534 yeah then Yankopon ase and pay with deal 106.9 so 059340 6565 my making can Facebook messages kakra about an pay Priscilla or say adding a message about no person good morning watching live from Usu Hona Mihe Jumediano Papa Piaga adding the message about so thank you Jesus amen and amen. Good morning. Good morning. Be passion for say George Casa free fa me Casa free Achimota George Maminti wano pay Pacho me di asidama Yankopon any Moi, wa DLFM, abisi empempensoyi. It has a dance ma Yankopon matema, oil refinery workers na the way a nema say ya Yankopon adaroma, a name in San Buffet. It has done so mammy now putting what tomorrow refinery security pulling medawasi. You. Yes, so yeah, that's it. 39 minutes after 6 a.m. here. Brasso, all the latest in the world of sports and the bro. A good year once I crowd no pay. Man busy at Nasa, dear Ecoso in the world of sports no. And ye de bro. A brasso, ye the sports a bro. But I said, no, can't get to see Bodua Heba Center. What are Daroma? And I won't so fray a den Yankopon say. Bodua Heba Center. I won't send somebody. What in the say, we are not sure or Madina, Masalachi Honoma, we have Bodua Heba Center. Also, on Sabi Hudia, Ecoso, no one in so Hudia, Ecoso Honum. Come, pa, Bodua Heba Center. When I darma, and I want so freya, what was said that? A buyer, yet a spouse, and a brewer. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, I'm Anidaso. I'm also for Luxury Comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports, Papa Petia, Fowl Feed to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Homo be a morning show. Ede Papa Pa near Cosso. We are here for sports. No, I want Echegu. DL Power Sports. Luxury Comic. Me say,
ɛfa wafidie into baby. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. Yo, you don't know upness, highness. Is it Nana Kujo Crunch? They get to be president. I know Pebia meet DL Power Sports. Who own him? Oh, Anidaso, who Obiaa, Jumedi, so Kujo Crunch ni. Mamenti boom. Mon spring it off. Now if you want Samra back, as I said, you're my dunkunim. Born of my head. My shall go, Mukato go. I was here the sports and bro local and international nina. Join you live on Facebook. Abraham Mambiza and I say what is the latest in the world of sports. Abraham Mambiza, good morning. Welcome, good morning. And up here, Bibi Aboko here. Yes, you are doing one thing. As usual, and up here, one lazy me pa. Yes. Wear your white shirt, correct pa. Yes. To say cotton pa. And also the my taking me being so a chair. What? And then my butter Kamenya tie with that 2 years from Sukran and Bibi, I come out. Let you man sit. And then I go in the world of sports, man busy. And then I good be and so Italian Serie A games in Coso, Coppa Italia and so Coso, La Liga Santander matches so Sanso and a Coppa del Rey. And I feel by feeling so a Kotoko. When your new striker. Go to new striker. Mark of a new player. Now say what strikers did that. That be say Marvin Jones no ntimi hye. Abeta mo akwa no goals no wan den. Say he be jamu anhye Marvin Jones in there muntimi fanyeli say na aka no. Nje say dem akoto bi. That's why me pokun so. On and off. Kwame pokun say on justice blame come on buy no say yen sheda kwame pokun say abi mu. Ntino. Kwame ntumi hye. Kwame ntimi hye. Obo batan hye. No. Na mo new striker amakoto no so you obi bebre. Okasa. Chese Odi nkomo. Den hot to Mbappe mu nyina o. Esa. Me kamicho. Ya duni nyina ba. Why je ba bize. Voilà busia enti jamo achemo akwa ba enfamra no pa dwumadi ade e kan se ni da so ma obi adwumadi kese yi so. Asujo emraso megidwa me de agude mu nsem ana eba kan ketasi Lumba in supermarket dada sen kwada na no pa biomu kosku ampacho bottle no watimi agibia som lunch bag ni momu didi wioma bubobi na bibi bia nso akonkan yenso a ya fa trotro ene ade e kan se Uber taxis no me pacho traffic no so chia ubeje usahye ni suwom na wabubo na bibi bia akonkan Lumba in super dama omo so ya se de agude mu nsem ebe suma no pa anopa dwumadi yi so ni da so mo bia medino at the Kedu se frame man bise mejo so Mr. Kwame Afuma therefore boampom sende she Jesse Michael Awuni odisika brante kenetata ene obora manu anim wenyina ta chiri se producers ana content chroma gidwa media gude mu nsem no ebro asida PSA enkoma DJ Omayo anopai ube PM so MC Adiona Leziam yamade images reactions nyina ene videos nyina enso egu Facebook ne so capital D capital L106.9 na bibi bia nso akonkan yenhye enkoma ba na se Asia dia na yesha se enso ere free Italian Serie A ni menua 2 games enso etodwa Genoa etra fie eche club na fense Cagliari ebo na academy ensa Cagliari antimi ante Juventus enso eche club na je fense Cremonese ebo na academy poli enum Cremonese antimi ansimo adabra kanene ukopie menso ewo Italy wana Coppa Italia game ba ko todwa eno enso enti DJ Omar be join show no enso ewo Facebook na se wa really images ni videos awdo ni na so mai na bibi bia nso akonkan weni a Coppa Italia eye AS Roma enso ne club na France Torino ana ebo ufi wonso a me pacho yemfo ye nso nchirem ewo La Liga Santander num enra ewo Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla trefie Celta Vigo kobo mekane ba komantimi ante ene games awudo pina enso ekoso enso ewo England Copa del Rey ana games no enso yade be so cultural Leonesa enso ne club na France Athletic Bilbao ebebo Deportivo La Coruña any Atletico Madrid enso ebebo ana club na France Real Sociedad enso any Osasuna enso ebebo yemfio memfa mani nso nchirem enso ewo England pacho ene FA Cup na anase wenu na enra game ba kutodwa Liverpool trefio Anfield eche club na France Barnsley ebo kan poli anan Barnsley etimu
baako na na ukopiem enso England hona awe no EFL Cup ade kan se Carabao Cup game baako enso tojo St James's Park big game ne baso when Newcastle United and club na friends Manchester City enso ana bebo we yan nkoma afi oba jade ni nyina ma na no shockingly Coupe de France ni no me pa cho Paris Saint-Germain trafie ma club na friends Paris FC abo ma kan baako ma na me no kasa idea Paris Saint-Germain enso etime frim ade kan se Coupe de France nim eno nkoma kakra fi oba na game baako so tojo enso Coupe de France nim boyo anasa ade kan se boyo ene Olympique Marseille enso ebebo no nkoma kakra no su free France mo ante so ba jade ni nyina so so mo anopa nonsia anasa anopa jumadie yi so na bibi bia nso akonkan na Bundesliga nso no ene matches awudo pina enso betojo Stuttgart enso ene club na France Eintracht Frankfurt ebebo Dortmund enso ene club na France Werder Bremen enso de bashisha so na bibi bia akonkan ana Hamburger enso ene club na France Bayern 04 Leverkusen Mainz 05 ene Handem enso ebebo wey enso enkomo kakra fi oba jade ni nyina enso ma enra ukopiem enso Saudi Pro League ni ma big game ba kutoja Al Ahly atna fie to nsa free club na France Al Nassr after 90 minutes of soccer fiesta na Al Ahly abo Al Nassr kan pole mi ensamu timba ko Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos osifon bruta edema Al Nassr na nso ni goa onyan enso de ma Al Nassr no ntimi atentama mo manya victory no me pa cho join show no live on Facebook at the time Al Ahly at the can say third goal no goal number 3 enso etum no obehwani show no e Facebook ube Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos anim ase osre ase onwe ase omina na ese ade kan se mixed feeling pa ana adra wa opening na asa Branton nso anima jane nkomani nyina so ma dwumadi so unim se Al Nassr 3 consecutive games so ma lose ni nyina enso ade kan se Saudi Pro League nim enra game o ni Al Ahly boy no na 4 points gap ade kan se Al Ahly o mo lead di Al Nassr 4 points na so enra Cristiano Ronaldo side friends Al Nassr dincho no say me no kase akwa 7 points dem waiting enso dia ma CR7 ade kan se Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos tima je from say Al Ahly some bechi Saudi Pro League ne there eno so akwa boachi bi din komo no ya di pinanso somo dwumadi so Manchester United me no kase ya there after some pamu opani e friends Ruben Marquez Amorim no me pa chon komo bebre to baba bueno opani e friends Garrick Michael Garrick manyane ntia sa ampanifoni na din koma kwa chire pa se nei obetimi abefa club na friends Manchester United as interim coach esan se masa se Dan Fletcher de omuntimi enso mfa omani ntone so esan se omu game omu boy enso FA Cup against Brighton odincho enti ampanifo hwe se Michael Carrick kana ade kan se suitable person contender so obetimi abefa ade kan se Manchester United team no na bibi bia so konkan na no atwi ben Wayne Rooney ebusa Rooney say as Carrick and as Michael Carrick jeboni din say interim coach obe for Manchester United adwuma no na je catcher say brabe assistant why you ready say obetimi aboa Michael Carrick on Manchester United adwuma die no jentie Wayne Rooney. People around the place. So whether I want to know is Wayne, would you join Michael Carrick as part of his coaching staff? We can't lose him from the pod. Of course I would. I think it's a no-brainer if that's the situation. But I think what the club needs is people around the place. So whether that's if Michael goes in, for instance, whether that's Fletch or John O'Shea or myself, whoever, it needs people around the club who know the football club and Roy Keane. I think having people who know the club, who care for the club, who understand what it takes to be a Manchester United player, I think that's where the club needs to be. And I've spoke about earlier on the season where the club it's lost that identity and it's lost that family feel, if you like. I think it's a great opportunity to bring the spirit of Manchester United.
Yenti wey nchiremu a when Rooney nso ede ma yan after se ebusan se sesia empanifo nso to amsa fro se brana ba join opani a je friend se Michael Carrick na mo meye Manchester United adwuma na obeye when Rooney say ono wa crowd every time bia Manchester United be here na service no se o meboa club no no so wa ready se mpo no obetimi aba na wa bebo adwuma enso da man club na friend se Manchester United ye din command pina nso somo e wo adwuma di kese so na unim se apani je friend say Xabi Alonso eno mi be break him out say Real Madrid enso eni na adia papa ya na say omo papa mu che say Madrid fo jane kwan we no opani na de koto Madrid mpanifo nim say dabia adwuma no ntimi ntoa so esan say o say Madrid mpanifo no Oma players no authority bebre amoso so players ne so dodo say we manager na wo club na friend say Real Madrid na che say dressing room anhwa wo be lusu esan say empanifo so players ne so we manager wo kan players ni tie na oba kai Sunday at the time Barca Real Madrid team no apo mekani mienu anase miensama Madrid team mienu enso Super Cup when Spanish Super Cup ni no after say referee bona ben na yede game ni ba wi Barca adinkunim yese omo mesen ankwaje omo medals no omo pega trophy no pania je fen say Xabi Alonso efra boys in samumrai na che say mometo santene ade kan say guard of honor na je say Barca ekwaje trophy no na mo bo mo nsem pra join the show no live on Facebook ya sportive video bi Kylian Mbappe Lotin and a brandy friend Rodrigo Goes or say masa mo forget coach no munjai jengina ho boy nsem bia ma Barca players no esan say masa omo nsem fatam program so ombenya guard of honor wey enso ejina subi ana say wey yanam subi ana opani no enso edi na djuma ato enti join the show no live on Facebook at the time Kylian Mbappe Lotin and Rodrigo Goes eka kire Madrid players masa forget coach no hwebie Yenti where during the time I say Barca akwaji trophy no na head coach Xabi Alonso say mumrai momom nsem guard of honor informa Barca na Kylian Mbappe lo team say dabi jambo ya nsem bia nti Mbappe ene Rodrigo Goes ene lead contingent no edu amuko dressing way anam subi enama ene meno kase openina ye friend say Xabi Alonso odi ni djumadie enso agu as head coach enso on Real Madrid. On this note ya homeso na yemfa fisam no enso mesomo Voila busuenti yantu aso Lumba super dama oguso aso yasen yada gude mu nsem na eguso ede eba na yemfa fisem no embo so no bebre na enso emesomo ewo dwumadi kase iso na bibi bia nkon kan amepa atwa akwadana je friend se blessed girl unim se nansen temu a ana obepie enso Carolina United na me no kasai watimi abuna ketema kopiema FC Querétaro eno Mexico we no loan enti me no kasai akwadana efre se blessed get say odini juma enso Mexico club na je friend say FC Querétaro enti koma eba no ana jedini nyina so esom Kumasi Asante Kotoko enso ensaka kwadana je friend say Dogu Yakubu enti uba Johnny show no live on Facebook Dogu Yakubu ne yade na to no say striker say striker bode Kumasi Asante Kotoko medema krobia ensa enso etimi aka no na after sa brante no enso agitumu say one obetimi adi juma enso dema Kumasi Asante Kotoko ani ebusan say dienti akrampo na clubs awudu epina o Ghana ha nanso Kotoko ana twu say obebo say ana Dogu Yakubu adi nchiremu no mai know a bit because it's one of the, or let's say the biggest club here in Ghana. I think everyone should know how big the club is, the history and the wonderful culture of it. So it's a moment for me to be one of this big club here in Ghana. Asante.
Yenti Dogo Yakubu na odin Komasi Kumasi Asante Kotoko a biggest club in Ghana. Sasem were a debatable. Oh yes, Sadia House of Folk for no masa mon chama okra. Now after that, Nebusan say masa when in pressure pa wo Kumasi Asante Kotoko. Oh yes, striker now ba obo 2-3 matches now in Shegwa. Eja yedibe goose no. Yenti enchiremo Dogo Yakubu de mai. It's too much. It's very tough. But at the training ground, I can see the effort of the players, the technical team as well, and also the fans. I know how the pressure is very tough. Henti Dogo di oso banu watu no furada onu onim pressure Kumasi Asante Kotoko fans no senia wan shego mbeso jana gusu panti Dogo di ono wasaiki no onim club na obebo no so enchiremu ade ma ene abusan say wono o style of play practice and we don't want to player ben ana obobo no etese no yentie Dogo Yakubu. The star I look up to as well. Let's say my style of play, I will go with the Kelly and Mbappe as well, because the space, the shooting, the scoring, yeah. Now say Kotoko dia kamia say Ballon d'Or contender pa na makofa ba kromu a Kylian Mbappe Lotino see the pace, the skill, the shoot. Now say Ojiraba bi obo na she onya defender wo bo ne to wachima semrika baba ntimi nche no ana fe krampo no ye jibo ogina so na say odine knife fa Dogo masa club na be bo no hwe yo say woni ma me yanka nchiro abeg mo omo ho chira be chiro mo kromu ano enti Dogo na say owro na no ho no ye say wodi wa no do enfufu a ebi nwa enti Dogo Yakubu no ana ono nso edi nkomo bebre enso ho yedi ni nyina ma ho dwumadi enso mepacho house focus we na nsentem a enkomo a enso abubo efa goalkeeping department oba na nyanika na unim se na watwi awie ya omane club na Jefensa Hoho United Hoho Sports Stadium no jehu akwada na Jefensa Solomon Agbasi enso bench na ekoyente wa hye nkomo bebre enso eba ya head coach Jefensa Masau Didi Dramani wadi nchemu baya ose omane mental and psychological break na enra yenya Benjamin Asari yeni ni din komo se masa house of goalkeeping department ono problem ho na oni akwada na Jefferson Solomon Agbasi mentimi wasin tawantawo bi wamentam yentie Benjamin Asari to me and the coaches and my colleagues and everyone, we are okay. Just get down and we are the next and then one is everything. So we are not more video because the can let to my sourcing with the with that. I want to body over a jump upon the seven of it and a night there. So we got the one now. I do not really okay. Henti weye nchiremu a Benjamin Asare Ghana national team the Blasters of Ghana ya number 1 no odi nchiremu abo so no da bi anu amontam am ye ku ye ni teammate enti ebeba ne sen na one no aya mentimi wasana sempo no mentimi wasi bi betimi aseti na no eye nchiremu a Benjamin Asare goalkeeper Adema Hasofo kana Ghana national team the Blasters of Ghana ya number 1 enso eno no ne wie ebusa ne sesi ano oda goal post ma eye hu bi bo wana Benjamin Asare I didn't know that to send that that is not a couple of them. But beyond so more that but they are considered by that. I want them to know my performance and my way to their passion to the game and because they always in the by the I always know for Voyeye enkoma Benjamin Asare enso ekodi ya jadini nyina enso on this note Jamfa agudie mu nsema yeboaboa no nyina emfansie sanse Godfather Brakwamra Mr Hitman wagine dwano oni team no enso ede dwumadie ne nkan ni nyina eto aso Lumba super dama ana ede agudie mu nsem no eba me de the best market do say ubetimi afrem man bi say na Brakwamra me sorry so no madam fo ba ko ye friend Kwame yes Kwame otwu boat na no pe bia de o se wa biem anopa ya na wa mamanya na ntie se wa biem woni kan nim tafa o monitor dwumadi ntia anopa yemfa kunwa se ne menchia Kwame enti Kwame
Baby Obiaa no fantastic good morning and comment. Tibra kwamna. Ye fancy. Jose Kotoko news tracker no so bobo ze wan. O si Kylian Mbappe. Na akwa we so nim Kotoko team na o bebo na. Ene de okika kana. Be manya striker. Kylian Mbappe de na say there. The team na yi. Ayi. Mami zaro pebe da se papa pabusia agudi munsam ana Bismarck edu se man bizet edibre wona. Yesu na waje masia miti ayabo sanya miti biara Yesu na waje oteni mobro wapo mekuba otena tom swaje menkwa sanya mashe Yesu na waje Atoma rakwa Masia miti Eyato Sanya miti biara Yesu na wache Masia miti Eyato Sanya miti biara Yesu na wache. A minute after 7, 106.9. And it's a beautiful Tuesday morning. He had a phobia and the wood one birthday, mama. Happy birthday. Happy birthday and come on, Bismarck Oforiata. It's your birthday today. Maybe Sabina, and your birthday, happy birthday and confirm. Abdella Breezy, happy birthday and confirm. Happy birthday and come on, Frank Fifi Gaben. Nana Kia do a call. And now birthday, happy birthday and confirm. Henry Amma at the park. And now birthday, happy birthday and confirm. Kati Shram Wasa. And now birthday, happy birthday going out to you. And from Lizzie Abua. And now birthday, happy birthday and confirm. For baby, I would do better than that. You're my happy birthday. And I must ask what to me and Monsieur. One of Monsieur Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water and I make for the amount. I would use your pie. Pure in every form. Just get your grip, papa. I was a brasser. All the latest. Major stories making headlines. And the National Daily School Wakrata Mobo Swana. And I paid the Nina Bab. And Shabba Quadro Samibi. I didn't say Nina Bab. And before then, going for quick commercial break your bar. Samibi Tinase. What did Samling in Edia Bar? Minia femme waso ene wo mreka kra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, echegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, dear, Dime Papa, in the Padem. Buso inti se wope hotel
hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinemu for a limited period. Afe hwehwe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina ewo Koforidia. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwanimu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wanisa. Se sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama. Pesu papa no ma chomebo. Isu na kase. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsio bia na me nsio kroje ya ye fe no Lumba nsupa. Nsio no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsio de wasa wo no mbi. Nsio ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. The saint my busu afford the mama musu papa. A Lumba and supa. In su aba e dwama so enya asenke to akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Ododo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia dem. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomadi aboa no. E de breye yo nsuo nie. Nsuo ale Lumba and supa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosia ebo mama ne say opebi akoma ne abeya o echiwe the sainty on be friend number C 026398380 and I said 05407851010 me pacho open Lumba in supa ehu ensembia dia betinya koye website ewo www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina ewo ho Lumba in Supa natural mineral water get a grip that's super brain FDA aji ejwedie nkratwe atum Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa. The said here, Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between 1 and 8 years. Connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection ne wo de wai wo de ba de kra wa ba do kra wo de ba do kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Anidaso endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say omo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244774282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Obiaa. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wohoma Obiaa. Anidaso Wohoma Obiaa. We check about Brena. Sima watching about Panopay no so. Johnny live on Facebook. Uba no share link no more for me so to me I should be and pay messages no adorso. Elisha Kunto message or dear banner. Good morning everyone watching live from Achimota. Slow band adding a message about us what media live from Tema Community 2 BBC. And what not in the message if that what they banner pay. But I remember so assembly. And Patema wo Brono waso. What is the current situation of roads ewo ho? Akwanya
ɛwɔ wo bro no a wote so kura wo mu mpatam awo makwan eti sɛn ɛno ne question anɔpa yi bibusa wo basabre the newspaper review segment no ebre and so more the top stories, major stories making headlines in the national dailies in Shaba Kwajo Samibi was here the one atena se a wodin sem ni nyina eba no pay na pay na nima ya sede nipa so de na nim ya sede a na yenwoma mienu se wate asem de anase bibi kakra eda ne botom Kwajo mache yeah me Joseph Rakobra na wapo mu te sen yeah me ado me ho yo the samu akwa ba nso Major so boss. Endra woda yie. Anadada na me da yie ba je say said you woni no Endra me ne senior ya so ye bre yo. No me ne DJ Omalo ni fia ye bre pa. Mo bre. So me say ye call break no. Ye nkofo no ma ye. Omo ye nuane wa ha no. Obiaa ma ye. Enti fast na ye no. Enti e besere say penifo ni tia. Ya na ombituma no abia banka enye bad. I'm telling you. Actually, I come to them paibo. Me na me catch. Endra, me nua ye de come sa na point. Me ko do of 5 na me kopa aduane bi koye enti me da na bob 11. I'm telling you. And obi so ka se mi kire me. Me da na bob 11. Kwajo no obi ka se mi kire na na me pesa me fro na adwo na me bo abade. And it was so far funny. O say enkwala mienu bi a omo ma kwan. Na omo ma kwan de ma enkwala ne mienu nyina terminal report. Na enkwala no baako papa eye sojani na baako papa nso eye police ni na nkwala mienu nyina feli poto esen so hwe no o mantumi a entwa so mo terminal report no na sojani no ba no e ka se me kodi a me papa kumio me kwa me papa kumio me papa kumio what did the police ni ba ne kan o se me dem papa de onya me hwe e pebe 10 cities bi share report ni na say ejuma na sha se free fee nti e ba kwa no ho a na nyam o so onya 10 cities bi share report ni man papa e chiredi and I'm say hey the akos word no okay no say you're fine koyo adapai ye ni nkomo e de nkomo na me ne atiefo ebo no na me kase etoda susu kasa etoda kawanu tum kakra yesi wo bi benya wa na firi wa no ena mebra wa brochi wo so bemba be fami akọ be ma bi amenya no wa brochi wo ma ne misika o hwe me ama ne bi sumi ma me so kawanu tum adwuma bi amenya me boss kra say nche obema me promotion keep quiet. At times you don't need to tell people where you get your bread. Edi kwa say obema nipa ho bebi asabe unya wo mu afiri obi benya wa na firi wa no etoda kwanu tum enkasa bebre ma wo dreams ma wo vision ma nwema si wani so no ma ne nka wo kwa wotrim we ni nkoma kwadwo anapai na me ne atifo ye che right sere ye nimu no enipa bia no ade ba ko a ma wotumi pa ana okukuam se obi nim okukuam nsem se wakoda na wadidi a obi anim wonidi a obi anim sade wabra bote ne se wani gi a obi anim se wani nyen so a obi anim eno ne ma wotumi soronko emedi kan kra no wunya wubu opi wabra bom ebio nso sade ewu kan no enipa bia ade a obi anim wabra bom no betumi abayi wa fidie dache ehu pa ye bobla na ye kɔ no nti ye mu pi na no memetwe mi ni adamfo bia aside say ye wa adwuma ye fo edi ho nkomo ye pon kofi a mini wa wie mini obi a ye madamfo ameka se madamfo ni nti me mfrɛ ne ye mo nkomo saa wo fon so ana say ye nkwa ha nkɔ chele ne ade ade a me nhye da ni bisa wo me life enti me no de bia da no me mabra bo mu nsensem ne wo me mitrim enti no say the more na wo ka won sem kire afoforo na wo da won sem adi kire nipa no na won ne kwa ne ba ne de muntemu ye a time is coming a ye ni madofo a na bi ni madane atamfo the moment a odo ne be free muntemu a they were friends yes and no my enemies the moment a odo ne betu akọ na mo bedane atamfo no ehu pa enti afi no obi ape mfomoso a obi yeye ene nkomo amadie no eno na ye ni nyina so a obetumi e dia prapra kira ma wo no dia wiewie wo
enti ne de bia na ese ye to ya no naleka sa na bible na ka wase to ano naloka so wi be ye wa ade ba ko a e ma amanfo gina so even wo tanfo kura benya wa ye wa e wa no kasa won se ma wo ton ma mo hwe yemfa Joseph bible mu Joseph ya anya hweso obi atwede ya mponyankopon ade na di a kire no ene daya waso no se oba beye ni yie mana bedi nyene abeye kese ase ne nua ne mu nyina sanka nya bone na unua be ma ye yi a dachi bia no ho kire wansa wo so benya bio ba nipa tuntum enti se broni enti ne yete ho no ye kwa ye ba no wo modem mbokra no yobi madam fu bi ne dan bi atwo so mi modem obi ne modem boy obi ahi yes enye odi ono ko ba siri nyina na ye ne de obi ho ha modem mbokra na hi watwa no fantim watwa no fantim obi ni mozimbo yo bi ahi yes intino the more na wo kwa wo ba ni nyina no waso be ye hye eni ntina ekodu mpempen so omukɔkye ne tu amunam e ka kyerɛ papa sɛ nko na kyenawe e kyerɛ kuro omusanyi ne kɔtɔn no ase nya me bɔhye ne bɔhye sɛ ba mu a anka na so ye hye pa enti fe no ye hwɛso tusuka wonsɛm enya nkwa na ani bi o ade ya ne sɛ ebi na wo ni bi ukaka wasem kire osimesi yayi no no so afam abrantie kama pa mi se bi oyo defo pa sa ka prempo mo ntoma no yi krachi pa me na we se teku modam aso obeko na mo se ankwankwa nu ase na mo di nkomo enti wo kwa yehu ahwe otutu mama yensusu nkasa mama yensusu nkasa mama yen keep secret ni bi titiru ne ma no kasa too much ana mehia be ma bi o so be ware me kan wa no tum ena obi be hyehyɛ wade watena ma ɔno anadamfo abaji because na no asɛmti niema be ma ne yema ne nyina wakɔka ne nyina kyerɛ na damfo no damfo no sɛ wo de nyame ahyira wo wa fa achi ebi kɔ na wadamfo no wɔto ɔse no ne ho ɛfɛ se no wakɔgye be ma no ene wo na wɔte hɔ no susunkasa nya de ada nyina ne yɛka nya de anwunu nyina ne yɛka obi kura tumi edi nkɔmɔ amasabe be ma no wɔ banki tahudi ɛkɔso wɔ mpampo ɔmukɔhyi ɔmuka ɛkɔso da yes kan say den omoka ni nyina omokɔ omosalu ho koye omuti ene mmea pi kopama de ene mmea pi a nkomo omudi ano no omudi nkomo omo no omokɔ ba na adakro asɛm betuma ba muntem de waka ni nyina ba bɛyɛ wafidie daakye bi na ɔde agina so wo kan yampa nso ɔbɛka sɛ wanka bodua wi na wo si wo no afi na akɔyɛ nso hwenti ɛbɛsrɛ ya no de utumi ekita wo pa no ɛyɛ wo secret let's try say betumi akipu yen secret ye kukua mu nsem yen kata so se be ya dachi bia no e madane yen so hwe se tro ne kra ma ya tia se wo gidi ni wanum ene yesese nhira ene no me na de wo de wano be ka bia ne be mamam e serious o se wo pese wo bo bra na du achi a ba kobra hwe wano kasa wo ta kasa pia waso be yesi alkodwo wonu se obi tumi hu se nipa we wakasa wo bakura na nipa na yedi oh yeah odo beko because nipa we dia ye wano anoma kokone telephone no wire oba ha owode obeka okwa ha owode obeka ndi meto no do we ye nipa sometimes among us ye die ho nkomo but nema bia ye me secret I will not tell you because me kokan e bia me nim de ache de me nim mi ntem beko ko wie maso be ye shepa nti menya ni sakra ada sabe bi say wante wasi say oh ha dwen me wa de wo kan no kura wo besa kan bia kan ho wo de recently hwe de yekoso abe fonten tanso wo de se wo pese de ye kan beji hu chim no hwe de yekoso abe fonten tanso social media yes enkomo a obi ni obi adi enfie pii ni o makotwe aba asema obi aka ne je se eni ni tirimu mpo se ho asem beba enne yakwakwaba etwetwe na asra ne abasa wahu se de yekoro no nti yenye careful na Ghana ne sisi se de o ma na duru no ekame akoye se e ha na akoye jungle e mwaduma kurum wa ho ode ne wachi biawe ti se wanhwe wo nsam kekan twetwa ansem so na okekai kan ansem basa na wasem ba ekwan amode wo be fa so no bi antumi stop om bi ko kura na yatim no obi se obi anka hwe oh yes Ghana ne de for now obi se obi a eno ase nyina ye hwe saa na ekoso saa nti hwe ho ye se be ya onkonkoto efidie bi na daache enye unso hwe wano kasa ya de obekwa akiri wano kasa kure ya ya de obesan wa brabo wano kasa betumi de wakwa akiri pa na kasa kro na besan tumi asan wa brabo nti ye hwe ni ye eno obi ano kasa nti woda fi ase be da mu ndam sen
Obedem sa asem uni mu hohwe ene waje atawa ni asna twetwe na no asem bia beka bi oka de besi bia na oka bi waje atane na ase gidi waka bia wakwadem yenye kefo pa o ya no kasa ho hwe ya no kasa yi 19 minutes after 7 major stories making headlines newspaper review segment. Brakobra menase ne kwenya wodi amame anope na yemfa nchane na se emetifo mutie infiri achichiri ene benche ne yenkase do masepa sa anope nso woromode onomkase firi na to DLFM 106.9 emra ason sense ma hodo a ko wakrata hodo de aba no yetena se ne tutu no asre ne abasa na ehu de ekoso ewo oman Ghanaian na anope no yenhya ase emfiri okunini daily graphic wakrata no na odensem aba na ahwe okunini daily graphic wakrata na asama esopa wode baye no ene watwere say stabilizing the economy, government pushes for gold for reserve reform. Etimeke se no behu openipo no ene odo oman Ghana yesika krabia kubatan Bank of Ghana ono na ye governor edema Bank of Ghana ni din ede Dr. Johnson Esiama Pandit ni foni da hanom ena microphone 6 n'animu a endrada okopie mum ewo public account committee enim ena mra endrada ye maame abena osei asore eti edwam na otototo na no efa edwumedi ahodo a wono mu die hu kuntebu ni ade am ena ye maame abena osei asare bisa chairman say senior man na wono saa obekaya emere bi atwemu no Ghana man penin dada na adada nkwa kufuado ekofa adwumedi bi a din adaso no eye good for oil program na Ghana man penin John Dramani Mahama baye ena anche bia ena ehu se sa good for oil program no matwam ton 10 time mapreprekira ma dwumedi ni kram na mu wi ma akwafa bibi dia baye fa ne se good for reserve good reserve makwafa good board etiapa yesi mo ba be totoguda na ma reserve aboa magana sidi ya ho no se na ya tese ehon so maboka o na adentina good for oil policy no mo se enye na mutwa mu na sa good reserves are mo fa ni good board na ade ya ene so maboka na adan ho na tu mo fo se mo nya sa ade na ene so manja ya kire die kura no so maame asemba ya munya abotre kakranka nhyehyɛ foforo aba ne de ba ya eye good reserve hu nhyehyɛ ne ade no omoto gold ne ade a enya mama so mepemfa so pum de amaga na mumu no won pese wo mutumi boa na Ghana cedi no enya hoden na adwadie no etumi yefo na obia obedi dwabia no obetumi anya kakra etumi de abo no ho bra na eka twetwedie ememeto Ghana dwadifo ko mu eno nti na mbo sa abra na hyehyɛ pom de agu akwa mu no eye ekwa animu esene aka ne de no akane good for your policy ne de kai pa na so na ma na kwam na ne ma nya kura nanso aban amegu good for your policy ne kura ne mo be ye mu nsakiremu wasakiremu ene wa ne kama se nya me adome wo mu se nansen ka akra bade nanso no wo hwe nhyehyɛ wi ne mu odesa no ma na ma kakra nkra aboa me ne Ghana sika sɛm na hoden abamu a o men ye kwanim wo mpuntu mu ti enche bia mu gusu ye mu nsakiremu a kakra bedu baabi no Ghana for betia se bibia tumeto din mo men ye kwanim pam te no ne nsama eso pa daily graphic wakrata no ede betu dwa wo bena headline no eno no na yensa nyira mu ho no ma na krata fa to sunsia wo daily graphic anopai ebo amane say VAT reforms is burden on small businesses etimike said de empanifo kiremu a wo hwe nansanya da ena oswafo no na hwe o man Ghana sika sem so Dr. Kesara to by Forsen ebe kiremu say eto no bi wo ho no ma yekoto beku ma watwitwam ton 10 time ochito na no wabunu kum dwen na wakuna afiri ho no watu ase ebiso ho no mo so wa tete so na aboa nto mu kiremu a eye eto a yetuatua no ho hyehye ahodo ampanifo aye no aboa mane adwadifo komu ahare wo no ma chese adwadi aye depa na bunkam so o manyim ane obi eska kuma bi kura na otumi de kodidwa obi atumi de kakra bi
establish no say ne capital ye adwuma wonya so mfa so say botwo e mo manya miatom say ye koye ne ma ni nyina eye VAT reforms fufura mpanifo aye e na aboma ne adwade e konkan e de ema oman Ghana. Na sanso na police screening exercise takes off smoothly in Accra. Enti katafeta so ensia no hono ma e na osan e ba mane say ana no na beto ho say Ghana Post Service and efinso eya hobambo ku ni nyina ahyase a wonom efa nipa adwuma ema Ghana for mo kondo se wonom so ebetimi akwabo adwumaden abo oman Ghana hobambo nsem etimi akonka de amaye no dodo na do monkrata ho sensem de kugigya na ade na ndada na wonom mo kita HND ene ade mo bo degree no empenifo hya se screening wonom akokogina fidie so a ehwe wo tenten wapomuden se de ate ne ade a echese bibia konkan won krebo premantem ha no ne pia sentimentem o ne mo de pa sa no ma na ma ndra o mu chirim se infa djuma de ni konkan ye pam na wona mu chirim a mekese no eni papi ne ndra o mutumi screen wonom ewo Accra ha no mu se ya police training school miami fichire ho no ma wo kwa aladwo ha cat e ho ane butu mbombo de badwumaden ama bibia to de no mu chirim a nante wa ndra do mu screen wonom no DJ Omarion ndra mu didi yo wa mu chire ma drink papa bi na de asi wanim na ya sama biscuit na ya hwehwe o kama mo bi akonwa je so mu feel so bossy endo mo se ho ye de pa obi ho no ma drink bi ho aye sene boarding pam so onum bi ache endo mo twa wo manum pa na screen mo se dwumadi na ye kama je se mpirifo to ne ama otumi se bibia dadin te endo da screen no ya mianim ne kure ni bibia to din mo bia ni je pa e wo dwumadi na se mo chire mu a na enye asem kumakram nenya asem kumakram na yemfree daily graphic wo kratenim ne yemfree ani fanchire mu ewo daily guide ade ache ono so densem abam na de ochirem ni say man calls girlfriend for denying him sex ensem ne de say tie ni o say kutu say bibam enti krachi bi ena akwaje tano ono a ne mpona ka enya ne yiri mpo enya ne yiri o ne nka nchima na nwewe de manfantin bekan katafeta sunsia ewo daily guide ko akata na ochire mu a krachi taki asode ohwe ne mpunan sede ne to ayiyi sisi ho kama ne mpokua kire ngina so na oba so no entisa na akwari nyuma se meko na krachi pese nkeja ne ho asode o pese o peprechi kakra ma ne mpunan se edenya ede badia ena sumha etena sumha ne sumha wo de open ye nkonko a ene de mini mood num enye munya abotre ne de senior misrew mini mood num mini good mood num ene mempene menti ase na wo udi agura na se ne bi se na ne mekan o misrew we de ye mfa da afro ne de mini good mood num se hwe wo pa wonim bebia mafro dura kan san sensem no kra hwe misina mu akua mafro duru suro mintumi sifom to ya dance mprapra chire ma wo so debi ne de aya asagro afisini ahwe ya asem no am se ni de aya ni bi sema so mempesa gidi o se hwe o mpene de a we manso bi anim sade ene matumi afrasane pa hode a manya na mpesa me prapra chire na de oye de wonti ase a sabe mintumi ntena ho ma me be man sore sa ma me fa kom koda aya asagro gidi up attract obana to form po wakuno me kese posifo akwa chikrachi a na wo hwe Facebook na nim a chese ohun ni tire hu fifiri pa ne kobrane anim a odigina ha na ma watumi aku ne mpona no ano ede ne ye pa ti the rate at which marima bi ekunkum ma adenti a opese one ne da na wampene no ano ede ne pa eni nso enyan se wo no mpona beda na wo se ne de oni good mood ma na waku no because de aposifo ache no nsem we no okwakoyi na no e wa aposifo nchen onkokoyi na no a eno ano no kwakoyi wa no na nyina nim se boko entokwa wo do kwakoso no wan papa mu ba ko aposifo kwafa na ade ne kwahya banku kum kakra na meka se no court etimi de nkra taba bonten echirim se osre
aban lawyer penny no kran so ena ohwe atenten no so say e de na mugina so ekwakwakye ohene ba ko no ne river chief ewo boko ne sente ne ni ya mo mekirikiri mde ntia papa yi omna kwakwahye afiase no na ho hyehyeye no wanom entumi enye ho adwuma ne yehu say omugya no ana say omkoso ade ne ehye eye afiase la haji sedu apagri asem ne ye kan meka say de endo ada ekoyere sesra enti penefo mekirikiri esi egya na omunya no omna mienu ena epere ahenie ne ho oboko na ba ko hye afiase de a ede na koba ya omde ne kwahye honom ti court ahye say woma modia na abalo ya pani ono kwa ya tentene one hweso Dr. Dominic Ayene on fa Nancy form no follow port na na bonten no mechirechire mi nto asom na santo asom mu de so mu gya no fi say e ba ne sana akwakoye unlawful detention emu akra katafeto so miensa e wo daily guide na dia man boy epaye na good board delivers gains despite cost reporter abeni na me wafase same jamfi efuni etaha na nani age oyeko ka tani mo botai power ni minimum pa ne se sedia na efunu mu ma na wo mu kire ma o good board edwuma ma bono emfaso apa baso no enya sim kuma kra to man no ase yekoye nim sa wo mi say kakra bade na so emfaso manya no esombo pa na yenyina yenim asante mantemu otitenani ana chairman edema osono kokruku amanyoku the new patriotic party MPP Mr. Bernard Entry Bosiako dodoa esanemrane chairman untumi stronger than appetite na senior man yenyina yenim se Ghana man pani John Dramani Mahama Bayi and penifo hwehwe ne kratemu a kontraja hudu wa madema no efa kwan yehu sensem ena no achi nso wone mu kirem a oman Ghana yakoye bia nanom mpanimfu ahodo ejade atoko no mo sei ena ho mankirima no chema wuntumi ene na dwuma ku aye fane sa container mining etimi akose mfide mu ntom excavators ahodo a jese sesere soa akase beye do mu ntumi nso akosi kwayem etimi akutwutwa Ghana fo nua ebubu nua nyina to agu baby afekere asase nani ase akwase yeton akoyi mu fuma gudi adi e ma sai Ghana japade o man ya boka fenfram Ghana man nyanya so mfaso enti mpenifo de na kwagina mra no mo bo no kwadun kakran meka se de mo kire mu a na asem die no ahya ase a enya sem kuma tichema wontumi onyere ne tadua mpa fi sensama eba no mpenifo kire mu a said o ma sha asem na se no se o mu hwehwemu na se bono sasa na motu otu ya wasai Ghana kwaye bebre galamsey wasai o ma japade ase yensuo no ono nko adifuru pe na difuru pe ene sikani brenti wasai Ghana japade asa no men na nipa bi hunu amane o mayi mo no se bona Ghana be ne se poso eso pa na so da bre chema wuntumi nya bi tumi ka se de ne nsam na ahase a try no gusu a ekoso kakran ndo ada ko pemu court na sade aye no asam na ahase a eni enyan pa enya sim kuma daily guide ede ho amanepo ede ba no pay de ho sensem de aba na Reverend Wingam to Ghanaians na we kirema be grateful to God na Reverend Steven Wingam wakasa o kirema Ghana for emfa na se matwede ampon Nyankopon papa Nyankopon oye pa na nadoye edoso ni mapa Nyankopon ya magana no enya sem kuma o sanya awurade a ene wo ba wo man Ghana fa anka mo man Israel fo nka emra tamfo bo Ghana ho po sanko ba prepare kire mo man enka mra tuatefo bo Ghana ho po so mbeji wo man no mama Ghana ya manfo mama Ghana fo nken epoboni ya beyifuo eni adamoni eni beyibonsam ne nioma bi ya kosotia wo man ne nyina chi Yankopon hwe nso no man ya fe kwawieye inso hoda ye komu 2025 nyina chi Ghana man abantugu akoso amama hodo piiso titire bi mem ha ya Ghana ebi ansi a Ghana fo mukom kotadwenu mu a momma de Yankopon aye no mani nso na twede ampon Yankopon
efata yi pa na man Nyankopon ya Nyankopon bedwa mo pa wo manyim Reverend Stephen Wegam enu masem no na yekopiem ewo di Chronicle kwakata no odensam nam na openipo no tell my Ghana your Bank of Ghana no Dr. Johnson Esiama Pandit nifoni da hanum no kita microphone no boche mutumus wo kasapa na brofo matwe ne say government laws is 7 billion Ghana cedis from 2022 to 2024 through gold for reserves and domestic gold purchase programs Bank of Ghana ehon sem no mo chirema efitiri emfempem ye na duonu mieno ekwapem emfempem mieno ene eduonu nan no nhwehwemu a audit report mpanimfo ayede aba ne chiremu a ekapa sa gold reserves a eye abanada ne ye no any domestic gold purchase ehun sensem no ekoje ta eka aba ebeto wo man ikomu no eye 7 billion Ghana cedis esika wen se DJ Omalon Saka adwuma be ne fie ha nyina no wode beche DLFM adwuma ye fo mpanimfo se ompaketua bia obesom man yikwa ana sini ameboa 7 billion Ghana cedis won saka obeye adwuma ya bo man keke ana meboa me saka DLF adwuma me yede menye 10 pesos kran fru bia ho bio eno ase me dwada ba adwuma saa sesika wa mu chiremu a abanda da na ntoto ma yinti eka ba ye no 7 billion Ghana cedis ebeye eka ebeto man yi konso nti emu oye pam enu tire mo ba ya mo ba ye nsachiremu good for oil reserves ne ade no mo twam a o masesa din na beye your friend is saying good reserves and acquire good board na de mo hwehwe a say obetumi atoto sika akode aboa no mo ne Bank of Ghana ene finance ministry na kabom na aboa na Ghana esidi no etumanya hoden na akon etia amano ne sika na edwadie etumi akonkan no nti ehun sem no na nanse betotodwa say ye wo bibia e kan say Qnet Ponzi schemes na sa Qnet hun sensem ye no eno koso obe fonten tas oh bra na mo adwuma busu okura we so bra adwuma busu o man we so nti ye panipa be ye so ha enti momra me ye adwuma ebu ha okura so we ya ba ya ho ofa o so fa naked picture send me ye video kakra na yi hu nyina na me hwe se de wa mutie wa akono a nti we ya na hwe na ho akono se nkyena ma na wa kire so bra na wa send usika ono abe send usika mu odu kakra so fa bra me prepare ma wo na wokọ munya akọpe na wa kidnap na wa kire wo se dia ye ndie se me send usika kakra frifie na ka kire mpanifo se sika na me de ma wo na nya kwa me du sumu afidie nti no ye hia sika botini se won san ka de a se kan na wa hu se de anonam te da minim se ya se ye be ye nwa ye be ye nwe ene sa na mo kan ye chew sa na ye se wan fa sika se ya ma ye be ye nwe enti na fra wabusuafo mpanifo no mo nsene kakra mram na no na mpanifo kire me kese de enipa mako 47 aduanan son ena posifo atumi abo a me kese yatumi ache wonom afri enipa bonfo nsem enipa pi mpanifo achechi wonom nyina Ponzi scheme Qnet na da frakadam ekoso posifo atumi atwitwaje adehie yaka anti sabe fonten no de ne mo ekoso no mu almost be ye de say 80% ni nyina ekro no nko awo ana boy meboa internet ne de ne mo ahodo ekoso no almost be ye 80% ni nyina ekro no entiam wani na ho me kan mi bi atwa mi ho no ana cinema ba ko na wa test me e wo messenger me wo former friend is saying foreign affairs minister ye ma me friend is saying kra Shelly ayokobotwe oso na kache ho ye pie enti adwuma bi aba na memra me peke form na me prepare na me so sadia mate me ba beye o se sadia form na ka ba ko penti no amanfo so tata me nti sa na te de a esan ni misika na menyi form so na ye den ento no sadia be ya baba na nsan ye na adwuma no wonsa ka na me se sam se mate na me senior me da si pie nti bia bete me nka ya na wa frɛ me ka che zo openie monfa form no many power for us no we chase di matena me se me das na me ka take on. You see mama yan dadam e wo say some of us are desperate for job but at least we are desperate for job no when one for the victim and they am fama frosters money na hopa na krofo na doso enya post phone e ba man ka o maso be ye pa enye ho aseme koma kram
In some of the doors of Pana, and we have told you, man, Ghana's economic stability could be short-lived without tough reforms. Na empenifo chirema, we na saying Ghana sika na nya hode kakra na naso a oh NDC amanyo kwei ene mumpenifo boy ensem say yemmo yensem ma wonom na ne wonsoki mana gali wonsoki mana gari adia na nantimi anye mahama baye wa beye ayu yemmo na baso ehunwom saa na omode abeto wo say wo hwe saa nhye awodo ekoso ene Ghana sidi na nya hoden a adwade ekoso kakra nka no mu kirem say ade we no won e de sebe wakwakosi dan de ase anwem semframa bope beti ani se kutubum na ekire din wo mu kirem ye settings economics ni hyehyem no mde agu akwam ɔno mo pese Ghana fo nya gidie mapa egwa ndi se amanyo kurum kɔto aba bi ntino ma hyada yes na we no ɛyɛ fidie no masum ne behwan sempenifo antumi anya reforms ni ye pa no matoto ne ma ye ne sesi ase do ma ye ne foforo ha na Ghana fo ani age a ye ni age ye boy ensem sa do mo se enche bia sempenifo afanye hyepe ngwa akwam enti bebeti ane se tonten tan ekire din bibia betuma jonklize ma ma no ye sika sem na betoape ebeje nsrepene pataku na mbeka say yes ye kan ye ne manti ti de mo ye ndo mu kirem a Ghana mampani ene endi samanyoku eye settings economy no mo ye ne saa no o ma hyeda eni me betuatua ho no ma na hodi bi anhyeda enim eye just short term minute ya bi pe no ma hyeda ye saa de no o mo pese Ghana fo nya gidie bebre wa ban nim ntino ma ye saa na so ma anya hyehye ye pa enche bia mo behu mada pa e wo ma anyim ti mo nhye ne nso simpinifo an hyehye na se geta o ma ka kire mo dada ni nyina ye nsema hodo a de chronicle kwa kata no edia pa o mo se nye top reform no ma ye no ma nye ni ya enche mo behu asa ahase na efore saa be wan se tem na fapem no asa ase bio ene ho sensem eno no na the Ghanaian Times edia manobo aba o kirema Good for Oil program faces 2.2 billion audit report. Katafa etaso dumienu no. Good for Oil program no. Etimi face 2.2 billion Ghana cedis. And who sensem your audit reporter beto dwa endwada. Dr. Johnson Esiama Pandit edikotu dwa public account committee nim. Na obehu aswafo no ena wo hwe man Ghana. Amanwe sensenso metre Minister for Interior ono kura nso na ye mahye bidwene de ma de hia wodo asanwase wa sante mantemu oniminyamfo Muntaka Mubarak Muhammad o kirema no protocol admissions in ongoing police recruitment. No protocol admissions in ongoing police recruitment. Interior Minister Katafata Sudi Mase kirema posifo omofo adwuma Ghana fo pi kwando no omo kirema bi mutitifie na motwan so we de protocol maban na ba te se de tie bia na fie kura de memre metifie kura na wa hwe kura menko medicals bibia ombe ya mami wo honom maban na ba osehwe tena hwe na behu o tina ba kumpo ni ba akokura etimi akwakofa fake forms akoton o mache no a wo da fie sisi a edimo hwe ni ye obia nkoye ne ho ne maban ya babia ni babia ko fonkrata ko omodin boso na bibia e kama ya jiwatum na betena sa mi protocol a wote wono manoma fa adwuma yefo na wie na wabebo aba no sombo protocol ni babia katafeto so dumiensa ewo daily Ghanaian Times Ghanaian Times no din semi etipaye na yantoaso na yenko the dispatch kwa krata no eden semi ni biaba no bisa say who will be MPP flag bearer for 2028 will be bisa who will be MPP flag bearer for 2028 why ene be MPP emanyoku no kendini akwapre omampani akonwa ewo mfimpi mienu na de no nwatwa bato no emre ene nkrabia ene be kire why na eba eno de o man omunim eye party delegate for nkuto ne beti message na ye ne aya ka na de ni ho we uni tumi abeto aba ewo MPP amanyoku na aka che hode a untumi nka ho hwe delegate for na beti message omgina ye eno ano no. Now, government present tracks to boost police operations
enti me kese de IGP Christian Tete yo hono mfoni da no mu kire ma me kese de Ghana man pani de ahempi akwa Ghana Police Service o monye ne mwa na dwumade omudo mo hara o munte omu kire menne homa monsem ne bekoyi mo man so atadwe fo wa say papa hye nyom atadwe matedenne ehun sensem na abai na Ghana man pani John Dramani Mahama kire mu a na ni ajepa say ye maame Jane opoku ajeman professor odene ye na bedi akire fi say maame ba ye obɔ na chidom no edikan go podi nhyira kese ehira wonom ana afi so maame ne bɔ adwuma wadra nyasem kuma na okira me bi atwam be beka maame wanyini efinhye be ye duoso abro poso ente se mon drop no mo mfa nipa afro oba akra de ye mpe munyi bema ema yen ene party fo kasa ya na Ghana fo bi susu kutia maame sa nanso wantia Obiaa ene monhwa animunyam a Nyankopɔn de ahye ndi si amanyokoi ene ye maame oba adwuma se wadre sa tinani agye ni wonu ne ho da so de ye maame professor Jane na no poku agyeman na be de akire na so wu ko ba biempo na osan ba ye president a ono na ekro one na ekro Ghana man penia no musemnie katafa to so du ba ko wo de dispatch na de nsemi etipaye na John Mahama receives a rave reviews on first year anniversary ti Ghana man penny ena afeba akwan wadi wa banwa ne so no ehun sensem na ba Ghana fobi eboda baso ena ono ahya se ye nhwehwemu ade afefa sma obesom ne ade ho a ne kwa krete de hun sensem et abana Divine Guard champion yentu nko yanim ne enkopie mu ewo Divine Guard kwa krata no de nsem nam no kirema 6 suspected lankers grab at Trasaco enti Trasaco enyasim kuma ana no fia dei ehoye de sempone ehoye de ena memma kentina nwam omo beti omo bo no mudi nsem ewa Trasaco honom ena asase ho no mo bo ho ba na basa kwekure tu di nsem hunu saa ena posifu akɔdoa wonom ehun sensem na kwa kete dia ba langas mo ye hwan posifu acho mo hwe na mo nya wo mu mesre mo muja wo mba ha ya adwen ti mo fo mo kotum na Ahmed Suarez family to petition government over Kennedy Sam Jrenia no ye adwuma de ma Tiger IP Anas areme ya wanas hwehwemu kuni no ka ho pa na nipa bi edi no atente saa ko bonu to dima yawo eje ne nkwa edi firi nsem ewo hwehwema wo no mo ye ne ade bua wo man hu a na ye nyina ye nim say got a point a ene frag barrier or president nsem be katumi no abesom man ye papa Kennedy akompre ko ohina Japan na akane ye mahye badwa di ma ade hia wonom ewo Asene Central ekwatena radio station so na afi so na 2 TV omo kirema okaka nsem bi difa abrante ne dende Ahmed Swale ho emo de nimfo ni nyina ba bonten ebo krachi awuto keka nsama so obeyi na di emanfo bi edin abomodin edin ayaw ekuku no enti Kennedy akompre ko ohina Japan esimo keka ye no na abrante mfo ni ode ba bonten nene omsusu se oka ho mambo pa ho amkuku Ahmed Swale nti esa ban we tumeche Kennedy akompre ko ohina Japan na omutumi hwehwe ne nsemu die enti na okaka sansensem na ode ablante mfo ni ba bontima omakuni ti Kennedy akompre ko ohina Japan mo kirema ablante ni wunu nim ho bi te se posifo che no mo yehwehwem e de fa ne nsem ho ente sa ombedwa pa enti ahyase e ba ti sa wote second Kennedy akompre ko ohina Japan se posifo atonsa frɛ na ye nkrata Ahmed Swale senkyerefo semtweni a onya ne ba bi kro ya nipa bi kɔbɔ no tukun no na busuafo na den krata akwadan o my Ghana aban ne apusifo to muzi ato nsa Africa ne de Japan de a mane nyanwanwa efise mpirifo ahyase a wanhwe a on betumi ato nsa de afre no be kyekye ne nsimu konya fa so a kɔtena tibis kɔ kankan san sensem na no onkoyi na no na Ghana man penny John Dramani Mahama wonim say or the big push agenda na project e dia bara sa big push ne ye aban yi akwan e wo Federal Roads any highway akwan akese so na why batre dual colleges ahodoa
ogusu a wo ya ne ina rusu ne ade ne nkurasi akwa no mo kire mu a enwuma eba no eye 800,000 na ye jobs a amanfo benya adwuma ye enya sem kuma wo akwa na aban yiyi no enwuma efiri mu ba no eye 800,000 empem ahawotwe nyuma pare empem ahawotwe eni nyuma amanfo benya ya kyese ebebo pa ma nipa mu nya adwuma ye no eswate enti wei eye divine guard amane bono no na fire tender involved in accident while responding to blaze at Bupe nso ejato baby de se jana ato no edede bru na moto nsa de fra odumija adwumayeko ni se momro ne jana ato hayi na odumija adwumayeko no enam kwansa wore mokra na omadu baby eja ne wona na sana contractor bi a oye adwuma bi wo ho no mo no watu amuna donko de atokwa na ho enti senkani na otwi eye fire tender na anasa otwi odumija adwumayeko no ka na nsuo ma ode kwa kodumija no na kwan no ehwo no wonfa ho denti no wonim ehwo no so ye sharp curve intodu ho no ma otimirika na ho so mo pentemti otwa ne nsa o na mu na da ho na so otene ya na ka na da ne natim na enipom kwa kodumija na boa na to ye nchem na no abrase no omunyina ko prepare da yale sabia mana kwa hwesem a kai da ho no ma ne nan nyina hwewiem ti ye pa enipa okoboa ma eja etum no onu so akonye nkwanhia maka na ekotum gya ne nan tuetu awiem emba nipa no kotum gya ne binum ho aprepre mu tiri ho mogya awre ho pa enti ya besre aya monkai otum gya adwumayeko e kan se Ghana National Fire Service omobo adwuma o omoya adwuma pa enti aya mo maba so na ban so ema o maka de na muntu o mokayi na ma o insurance na adwuma o mo ye no eyo wu adwuma ati sa bobonua adwuma mu ye yo adwuma nanso mu ni aboafo bia wo kaka na ye nsempi wo ka no kura pe wa hwe beyi wadi nti o ntumi nkan o mangaze ntumi nkan o masem o mo bre mo mo papa o mo bre pa nanso mo kaka pe ye beyi wadi ye be ka se ugu aban ni mu ase enso mu ni aka de den ti e besre otumi gya adwuma yoku ma na mo bre ti du ba bia ya mo nka o mo mate mpanifo mo nka wo mo na mo somo o man pa na mo bre insurance group ni bi why na the national forum so den samaba wonen samaba na mo kire ma cement cartel mistrust buildings at Rex to make it mo kire ma cement ni bia wo man Ghana mu a enye o adwuma ko bia ye cement o man yi mu a chese enya da ye standard ntu ko so na do kosi udanya enche be ho asa dan nsuo togu ho na no ahyase ehunu se gari no ebe hono saa na nyina collapse na wodan nabu so disi abanso da inframa boga kra be ho na nyina na pon na nyina bubu na nimgu asiaba na nipa ewu to mu kire mu a cement ahodo eba montene so ha no Ghana fo mo ni na ho pa na dodo na eye cement bone a sikani bre ne kom na bi mo de ya eni ahoden mo kotope e ka na aba no tumo mo ni na ho pa eno eye the national forum kuwakata no ena de eba ye katafeta sumienu enum asem no na yenyina mwe na yemfiri ho na mkopie mu business analyst na GRA confidence of meeting 225 billion Ghana cedis revenue target for 2026 na ase hweskaje yeso o man Ghana Revenue Authority mpenefo chirema omo hwe ne mu say sika am de se o mani so o mpeso o je free Ghana fo nchen na o mo didi djuma wo manyim wo mfempem ne do nsia no eye 225 billion Ghana cedis sika ne mu otu na mo hwe ne mu say de tie bia say sika no ombeje free o ombeje pa ombeje say sika no ne abo na o manya sika de mo Ghana ho pa benye say sika no ombeje moye den ombeje sika de abo man ho bra e ho sensem no na government pays $1.47 billion to clear energy sector debt. NTIPP independent power producers na mmomode ama omanyimu ya nsakra mnyam kanema yisi jinsebi ekabi chichema ye no
aban do mo kapa na aban aye krado ga kotua 1.47 billion US dollars ameke se de bibia ekonkan a aban betimi abono no mo asi aginese foforo na boa se be yo betimi aye adwumaden abo na nyinam kanea no etimi ejene na so ede ama omen ene ho sensem na abai na ko ka ta twa to okra no yam papa Ken ofori ata eye akane osoafo a na ohwe oman ga na sika sem so akane yensa na hene na yina yenim de ekoso ewo US mamu a yam papa mi ka se de US fo no oma mo hwe immigration so akodoa no kiremu a ne nkrata asem no ewu enti ese oba na obehwehwe ne nsemu a na me ka se de ofori ata has applied to become a US permanent resident through his son Martin Kwabu claims. Enti bika said ye kan volata nkra kirem say ne ba eguso eye nyama ntantam gidi pa say won betumi ama kan volata akwatena US ne nkwa na nyina permanent resident okotena ne ho ne nkwa na nyina akọ badwuma wadre Ghana ha aba edianya edia badia hwe omo say ne ba no waye gwad a opese oprepretenti entina ofori atase ompese Ghana embassy bia wo US bia beba ne nsemu obi antwe ne ho nko ye nimmo ohunte drechiri mo hwe wo peme say ye ni tikuno ofori atase mo boa se Ghana hapa oba be yeden enti Martin Kwabu na de nsemu ya ba bonten say mlamnim ni lawyer ni a onimra Martin Kwabu se yenka nkyere Ghana for se kano ofori atane banani abre edi akwaneaba twetwe sika bi ye nema bia hodo be yankrata na fast na kanofulata ne setumi aka permanent resident kwatena US ne nkwana nyina entina na ba ne saa ne dia ebe ye dan se Ghana fo a mo pese mo de ne baram bedwojo num nse be ka no o se ne papa no se de ne bebia ne mfia du no so mo de ne ba na Ghana ha na mo bedwojo ni san hwe ana nyame aton sa afre nto mo mfa ne makra na eyi senior na anka boss sa ne ho eden dia anka na obi a oyare na o ma che ne saa no ya mo so oyade wa na meboa some be kan se oyade ne ho dodo no pa che se o mo so wanya prostate cancer na ho sensem ne je ntumi nya hwe na ade na ma che ni so oyade dia anka ja mo mfa no nkoto ayare se we na ho ye we ana uni mi se nkunta na o mebu se we see ade ba akone se yam papa kan ofoli ata se ne ho odin ampa ne ho odin na onyade a ana na yade na ye obetumi aba kame nko ade anka wo mrafie na o mebu nkonta nkyere Ghana fo na se won san nko na nko tena ne baabi nkonta ade ye o ye ejuma ye se ebu nkonta kyere mpanimfo medisika ese mpanimfo je o musika na meboa sa na ye ne baabi anti Ghana fo na mosum wi a na nkonta ebo mu dwanwan na de enye o ye papa kan ofoli ata ye pe wasempa enti say wo yade da untumi ma fine wo yade untumi ma fine na momu no se de tie bia yade de kama kakra nkra ye bom pese mo apomuni ye pese nka wo hoto na nkaja ebi kura na nsem wo kura mpa na nukure nim ana meboa ebetumi aba se ebi kura mpa na ensem maka ka fa ho kura ebi kura na ebi kura mpa na nya nukure bia mpa nim enti ka ho ba na nkaja boa na wa be kra wo ho ohu na ye fine na wo ma yi de ayo bia ha adwen kakra ohu enti ese wo ye no otumi ba fie na wo be bu nkonta mbunkunta ene ye besere nso mpenifo no se mo fefa mpenifo no point wo mo wi a aye du ba bia mo nje ji wo passport ni nyina mfiri wo nsem ye ba beto aba mo nje ji mfiri wo nsem ana meboa nka moa ye beto aba mo nyi pani bia passport ntu fie ye tu wi a mo mfo so obi no munkunta wi wo ho so ananko wakọ watu kwan ye beto aba na be wan se we ya fa hwe na chinya okwa won sia bi okura emoa ma no enti we de ye nim say ye no kra na nya no kra but to me ni de say ohun ye o fine kakra bra form na bra o manyimu na bebu nkonta na mu Ghana for say no kra bi wo mi say bi wodi Ghana sika na je wa prapra kira mai ni kra nim so a asa koto abra boso enya no ano no e kire din ohu endi ko akrata no mu nsam ne de doso na so bre ni ti no ye fancy ye nyina ye papa kan ofole ata enka ne kirim say ne ba pray for permanent resident e wo US a chese Ghana kra de ya nene tonkwanta ya pai ho sensem no ye nyina no so ne fa ku akata mbo so nyina no emfa ensi na no pai mamenchia me boss Mr. Furiata wo de ne ken nka ho
mesofolia tabutum ewo adenta container na meka se de wo kogyinam akopre chairmanship position ediama MPP ewo adenta constituency entino se de Ghana fo nyina nimu no maka kyerɛ se ye twen bo moden na bra fie na be kyerɛkyerɛ wunsemu be ka ne mopa ne hyehye pa pɛ ye na de bo ade hye mo adenta nti mesofolia ta no pe wutie mi amechiacha wo ne abusua ne nyina wo adenta container mecha pa adwumaden a wo bo so ade hye mo adenta no ya me hye nim se abato ne de se de tie bia no mo nsan ho da wo meto ama na watumi abeye eye constituency chairman de ama MPP na wabo adwumaden de asomo manyoku na afi nso wo man na wama adenta ne ma hodo enkon kan nyina watumi aboa because minim se obetumi aboa pa ntegire ho ntene pa mechia bo modern na bra fie na Ghana fo ade hye mo adenta na mo nte wonka ne hyehye pa wo no fato mo nti DJ yem fancy na no pe no dwumadi aka no ento ato asoma yenchia ohona abo ye friend saying already sapon New York City I think say Kwaku already sapon yeah Kwaku already sapon a Georgia and pa mechia no senior man no mechia ne pa oba watinka oh say on one dey call you ana me se mo free oba watinka oh yeah me tenen kan do akwam ne di nkomo me ne di nkomo wa ye busy pa me ne di nkomo oh yeah nice man Kwaku already sapon a Georgia all the way from New York City to see o Madina o Madina ntino me chana no pay right na senior man Charles Mante Mr. Charles Mante washo hopa Mr. Charles Mante o me chana okay and pay me gisa bibia e fine nti yankopon kwaso amba no ho ban mai right mo check your time na no watwe abo quick commercial break here ba ye bedi nkomo. Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo. Isu na kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na na ma mensuo bia na mensuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Insuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame insuo de wasa wo no mbi. Insuo ne ye kama. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na nadia de sie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akoso ye kano no the saint my busu afọ de mama musu papa Lumba nsupa nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra so say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na fie mu a ye no mu a chese bibia dem come Akwala Production and Trading Limited and abomodi abuabu ano e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba nsupa sane adofo no musu pebi etu a abra akoso ebo mama ne say opebi akoma ne nua beya o e chire hoyi the saint on be friend number C 026398380 and I said 05407851010 me pacho open Lumba nsupa ehu ensem bia dia betinya koye website e www.lumbainsupa.com obenya eho akade nyina e wo ho Lumba Insupa natural mineral water get a grip with super brain FDA agi edwedie nkratwe atum etisi mizu baby sene Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semti awan trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels e very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem
home dear Ebuso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was sum dia. Ya bia ya punama. Afe ye 1 bedroom, any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echi akwan ewo obotan so. Any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be hu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Obiaa. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Obiaa. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Do you wait on me? What's any jump up or soon near Ginger? Been in the shell with the hot journey. Simpson, get it for a while. How do you wait? Jimmy Swire. I take a rock on while you are. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anya lolo, sekule, apone na bie, afena me shia me PSA, chamani mpo ukunu, miamini, may your soul resting, majimu, da wa da bronya fada me dimu, ampani ampa, me tutun
stress work, my fool so. I swam to the end, I'm a come upon us so. So, bolo, my chain, la la la. Obiaa getting a nyegbe, kahu. I was some corner to me about Sakum, Nana G monkey for chop, banana, or Dora Mukase, my phone, in Samri Tiabi, my Yemu, in Sana Mitimu, Okumbi, on the Baya Kaiwunia, and 1 year, Cavel of it, sweetie, Redafie. I've decided, Wana Meadow, the Brunia in Father Christmas, and Kasei, about what Jimu. DLFM 106.9. Anidaso Obiaa pay 10 minutes after 8 a.m. here. And it's still your breakfast show, Anidaso Obiaa. Joining you live on Facebook. Live on YouTube. Oban share link number for Frobin so to me here. Now experience the ultimate in comfort and luxury. The latest hotel at what time? Your friend you for Plaza Hotel. You go through at the Chim or Butan shop. Every one read yourself. Adenta for comfortable, luxurious rooms, conference room for all your conferences, your events grounds or events to be a Obiaa Fabra for Plaza Hotel. Nyama kama pa. There was salon hall, gym center, swimming pool for relaxation. In audio for Plaza Hotel. You're not sure America catch what it does. See you Kufrudia at a chimney for Butanso. Already I say identify for house. Now for information and enquiries, and that's a reservation from 2405-304 58834 05304 020-7979-461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with your Fosu Plaza Hotel. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Mediba for her back clinic summon control. The idea would be a chia winya your son or last stop. Hey, Mediba for her back clinic at a time with us one. Was a brand for one for time on 2 years and so on. The idea would be a chia to say winya your son on Dr. Sebra. With this year now, we are in a Mudina change, you know. Last stop. Hey, Mediba for her back clinic. Then I want cranning and part of me a test him there. As I'm there at Tennessee. The new branch here be Opokwasa Mayra. Virtual Brown for quality healthcare. For her about the clinic. At the time that's what's brown. Nothing won't help. Opokwasa Mayra 0244-774-282 050-7272-215. Medima for her back clinic. Dr. Time that's what was a brand one here. What it? Nanka Vinci Kawa Butum Get Lajan Kudi Hash The Lakias Akradia Bami Pacho Fahushim. Dial star 712 for mobile phone this year. For mobile phone this year.
Now dial star 712 hash. Now if you also choose option, your option 1 and a few option 2. One kasa na what to the amount who are your option 1. What to the amount for France why your option 2. The lucky sacradia. And some day woman is a way no would you agree? A simple cry. Bet me do momo to ya. And now I'm on enough person would you agree? Be also bet me you so bank card na fee. Would you trainer be a coye? Now tickets back can multiply the amount of money you stake 500 times. And I feel whole community knows up. It means 10 times over. This is your golden chance. Hop on. Let's get lucky. As I say lucky dear. Ewo baby the luckiest sacred dear. Dial star 712 hash. Now if you want to di agree be. Where you go pa? I'm ready to come back bottom dear. Where you go papa? Lumba and supernatural mineral water is just say. Obiaa numbia de. I don't know if you will be a no. I heard that the Lumba in supernatural what they buy, you know. Lumba and supernatural mineral water. I mean, sure, baby, I would want to try being a beer top. Madam Abanya Mitchell, I saw distributor one I order and Suma and Patemo. On the Lumba Sports in a bunch of pepe. I appear to slay in the sub 0557 349 401. On Sabeka Lumba in Superbi or Madam Abanya Mitchell. Mama Vic wa Franco Sports. Wabe unyina se washing bay no. Once on Sabeka Lumba and supernatural mineral water ibe. From 050 006 80783 050 0680783. Brad Kwame our Dakoma Circle Station. Our Ben and Dum Chobano. So Brad Kwame was 0244 094 793. If you want so on Sanka Lumba in supernatural mineral water. Edith could see what the winner. One Central University in a board heading pepe. Edith now if you want so you would 0246 601 004 0246 601 004. Lumba and supernatural mineral water. Abuju Nsio. Come up. I'll be back Enterprise, I'm in control. Home of quality bills. We've got a wide range of clothing and accessories. And Tadiana Dia Buswa, I'll be back Enterprise. And man Tadia and Quadan Tadia. Mema jeans, trousers, cargo shorts, hoodies, t-shirts. Maybe I can count you now. I'll be back Enterprise. It was school bags, it was tracksuits, bedsheet pillowcases. And then my papa pan and dress you up. And then I'll be back Enterprise. So look no further. When it's your yeah, ben domi total filling station now. Also, brother John near my papa. Maybe I want you to can feel person your business be up. I'll be back, Sabra. Now, for 1 mile, Bill Nibina could trap. She can't be a dosso. I'll be back was 053 812 9775 020 815 6691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. Quality you can trust. I'll be back. Furniture Hall. Just some bread, put to me and try to go. And my brother.
soul resting, my dream. Now what the Brunya and Father, me dream. Ampany Ampa, me to two strands were my fosso. I swam to the end, I'm a come upon us so. So, Bolo, my chain, la la la. Obiaa and Negre, Kahu. I was some corner to me about Sakum, Nana G monkey for chop, banana, or Dogura Mukase, my phone, in him Samri Tiabi, my Yemu, in Sana Mitimu, Okumje, or the Paya can win and 1 year, novel of it, sweetie, Redafie. I've decided, Kwana Meadow, the Brunya in Father Christmas, and Kasei, about what Jimu. 106.9 Anidaso Obiaa deal. Join you live on Facebook and pay you the discussion no you the bro. Inshaba kwadwo samibi waha Bismarck edu say waha. Live on Facebook, live on YouTube ba na do comment ato ho na fa no pay enkomo da prono so no you di sankomo yi. We are all involved in building our motherland. In Shraba Kwadjo Samibi, Atina say, and I pay Kwadjo Mache, na fa microphone and na fa no pen koma, edapuno so no, in Ninkomo. Kwadjo Majibi. Kwadjo so penny. Mambize, Mache. Welcome, Major so. Yo. And I pay yen Ninkomo kakra. And Utie Endra DLFM, Kasiabo Nubrena, and Sembi Betuja, and the idea in more rampa papa. As wo my Ghana cry yetiman as wo my yetimu no so be betumi afa sekan be fetru no wode yakum ninua e ade a very very disturbing sase ho nsem ade ba ko a ekoso won kran krom ha minim ba bia no pa wuti adwumade no free but I know say ekoso e wo miambia dodo na in sase ho nsem land guard Sase won zamunti ya kumobi andra medi kan ka chode da se betena dwumade yesu asen wo man no be fa ne ntoma pa e franti en ye dwumade no ye de brewo. We are not here for partisan politics. Ye mbe ya manwosem wo hanom ba sen wo man no betumi agina branenti na mpanifo apone sa abre ya maye sa no pa bia no ye ntena se na fi ye nni komo wo dwumade yesu so wo man no betumi ejina brane enyuma me boy arise Ghana youth for your country. We are all involved, so woman be ye enye ye nyina ye hu hia papa kwadwo Endra Kasiabo na wodi hu chiame enkomo na net say right back obra me na se ne ekwanya bi wa ode ama me na ye nche tiefo mu chia no pai na awraho sama Endra da ebeto dwa ifra sentiment mu bae eno wo bekwa imensenem na owura ba kwa ne dinde yawo e champon isusa ne mfia ne kobe ye mfinhia aduonum e de kra na one na oyebi oyekuani na kuadwuma na wo ye na asase na osisu kua no owura bi asore asase no eye ne dia enti akwa ye mentemo ase kakra ene manso abeda o montem na edu ba bi na yese sumina sujawo ayese ejai ayese ekọ ayese basa enti o ma no nipa ya ne din de yawo champon ye na adwen se okọ na afuma kwoto na adwuma so sade osi ne kua de bia no ena nipa one ne twema nson no efa akire ana wabo langas for pa say senior man
manyane ntia so akwafu wonte monto ana na monkodi ne dwuma ma me monkogye no nkwan firi ne nsem en asem na awre ho pa kire se wo hwe Mr. Yawe Champon said Langas for no ekoto no ram ho no makwa mode ne fa so a ne wonsa kon we no wonsa kon se ma me fam tire camera se be ya Ghana for no be hu ne wonsa ha no aha no o matwa ha se no afiri so okay ena o masan so atwitwa ne tirim ena o maku no e de na to ram ho no na se Ghana for be kai a ena no fia dai ena police service e de betu dwa so machi ne mpansia a mo ye Langas for Trasako ha a mo kurakura tuo ani akodi a ano wodene wonim ma mo bɔ ne ma na Langas for ni kurakura ni bi okay na ye hwa de se ye ho ba mo nsɛm no se ye fa ne se bibia ye din a ye hwa bibiye na enya de bibia da din sa se de ye hu no no right na mo kire ma na sam 92 atuo ɛwɔ Trasako ha mo agye atum sa asase bi mo bɔ ho ban enipa bi atu o mo ka na se bi o makɔgyem akɔgye mi nti o mu din nsɛm hunu ɛwɔ Trasako ho no na bra kɔbra nie na eposifo chiro no ma ekwekura mo ne biye AK-47 rifle eno no 5 rounds of ammunition ekita sa Langas fui Lega T9 rifle eno so 5 rounds of ammunition and regard MC rifle with 13 rounds of ammunition ekwekura won eno mo sanso kita motorbikes makomako 4 a mo de cooperations Lakobnei yebisa say sa Langas no enti Ghana ban bia ntumi nya ho hwea na me na me hu ni say our security architecture no sa Langas fo we e de to asane yemu ehu pa se yese ye oman a ye wa humba mu ku ahoto na say yetumi tena se ema nipa bi tumi fa nipakuo bi se wo mo eno mo hwe asase so ma yen yesi anim se o ma na yetimu no ahoba mo nsem nyina ye security agencies ne dia indi se wo pese wo fo obi na bia wadwuma bi na nipa no ye obambofo ma wa ye wo security gas a emrama ho kwan se ye mfo mo adwuma na mo embobo DLFM sei aha ye wo security wa ha security no oye approve one amrama ho kwan se won tena ha no hwe ase den bambofo enti where from such people are from say Langas for some boss asase ho ban ahemfofo wo bi a omode bo omo ho ba wo mesase so ena nkra ye wo sika nso wo bi a omode dinsem hunu e wo manyim hwetu am bobo din we no ekwekure san kofo na kwan be na mo fa so nya asa atu no kwan ne toma won e eskafo ene di sansem hunu wo kurum a eskafo ni bi ene di sabe sansem hunu we e wo kurum a asase ho manso DJ fa video no to so mame na Ghana fo mahwe ne ansa na no brakobna me mawo endra scene no emla de hye ne ko pienwura mu ho no mo openi yaw e champon na onu akwa na afuom na asase ho manso nti koblane abopa ma Langas akotwitwa ne tirim atwa ne nsafiri so aku no no isi penifo asesa wokoto so wonwonko abadwo se hye a aya afa wo de anu nsuom sebe ya behye beduru ho na wo de ne mu afọ enso ntumenhye no wokwasa enso si hu abehyew yakeka mefura kaka madampan de akwaso no ehu pa the rate at which Langas edi ni penny e wo manyim yete Ghana ema obi etumi si ne dan koto asase si dan wie ema nipa ne pese wo painti dan ho aye ka tere ne say betua renovation fees kwantua ebebu dan ne atie fonjoni live on Facebook and pictures no are very very disturbing and Johnny live on Facebook and nti ani in black and white no way ya dia enyenika kwajo so run your true video ne kakra abrante ye ho ya enti we papa ya ne den e de yaw e champon ono no oyekuani e wo kumase bekwai mensinim ho no sini kua ena asase ho manson wakọ na afu no bi afa Langas eko abo mo pa kutwitwa no ekunu atonwura mu ho yetwa ne nsa na to atwe ne nsa kon ne wete na me very sure say e mana mo de sika ne twetwa ne tirimu no me ye sure say na ode ne nsa no ode eje ena ten e tifiri so ten ne nsa ne firi so sabe enti ye bedu pempenso a enimpa ne tema ene ehumobro ema nipa ye hu ye nyonko nipa te sabe aboa kusie Johnny live on Facebook na one sign
Oba do comment at all. Ene ye hu nipa sabe aboa abrechie. Sabe nti ye nitema bio. Wo nyonko nipa wutumi pegya nkrante etwa ne safiri ho etwa ne tirim ekono adenti a sikani bia bo paase kɔ na kɔbɔ na sasa ho ban ma no kɔ na obi ene metwe masasa ho on me pre masasa ho di kokunu to ho ampaniampa na langasfo ekokunu atonwura nim wode ye mosin ni magana fo ntie de ekɔ so ankasa na ye wi a na yɛmfa de ha yɛ wɔ nsɛm we ho no ento Ghana fo anim Everybody. Anypa. DLFM 106.9. Oh, everybody. Anypa. Wow, ready to DLFM 106.9. Credit, your PM. Oh, everybody. Ha! Everybody. Jesus. Hi. The patrimonial. Papa say, Anidaso Obiaa. Enti bra ko brando amla na abusua ne ngofa asefo kopie mu. Ewa afuo mu a na omahunu se papa omowofa wakɔ afuo mu amma ade ache. Enti yenko hwene yakɔ ebko hu se nefu na emu no maku na omode na to hwa. Omara wada ma video ne na so mai. Na ade na ehya ase yanketenkete o. Ehya ase yanketenkete. Ene obi akotua asase sika. De ama wo hene bi. Emma wo hene na fa langas. Abra asase wura age asase na firi ne nsem. Minim yenim de yakoso especially Accra. Hwɛ that time na meka ukɔ kaso a ukɔ kaso a ye wo bro no ba ko be fro nom nkansa nurses quarters ba ko bi hye honom udu budumbulam side honom a hye ho madam fo ba ko hye ho ye fe na tuobi anapa mechia no wo man kasa kwaje asase na wo masidan awie no omo ho na langas aba ye se guy ba ko hye kaso mpotem honom ye se ye fe na alaji. Yes, ni dia won tabo no yesi efo na alaji. Yesi ono de e kompotem ho de. Nsase ne ye wo ho nyina ono didi so. Wo ye hwan wo ba wo betua. E na ekoso wo hwa. And black obna ye ko press conference a nsase a wo man kasa je na wo wo permit a wo masu wo danya wie. A wo maye wo nsase no documentation nyina bibia da kwan mu amrama ho kwan no. E dan na wotimu no se ba se window no se assigned na person ye fofora. Aje langas fo ne ba na wutua sika ma langas fo ne je ansa na watumi asiesi window no na mpoma no sa wodan na wutimu no se roofing no e na asai na pese bia wasesa na wobetua innovation fee sa wo pese wodan no kra no e bia woto taso mu ne esai nti wo pese woto fofora ese wokohu wo mu na wutua sente sa na o mo ba na wo ya mo stop adwuma no se wanye o mbebo pa e na ekoso ewo kaso nkansa ene nurses quarters mpotem ho ene miamia pi a yenim why enti sabi omana yetimu no enti yentimi mfa ye nansi form na saa sabi nsem we na tuntwa prekope yentimi menyai ene wokɔ bus stop ahodo a the last time wo de opɛ kokasoa overhead na se wo ene ya fa sabi atuatefo ene mu gyengyina kwan no ho overhead na se. They are working with the MTTD mpenimfo ya board drivers a papa ka hwehwe ne ya jisika ne ene aposifo na kwa akwache wo kurom a. Why are we allowing this thing to happen in this country? I didn't think yetana se yenhwe hama ne ma bi sei ekoso wo mayimu yi hwe ne ma hodo ekoso a ye ka obi anka ho asem because enkoma won so obeka ya ka so soja ni bi na asase so enom ko bonu to won kam asem we mante akosi sai
so obekaya so jani kaswa na asase so okoya woba ena saa kwesi alaje ne nkofo ya ten kuku no ehun sensem ekosi sen ena kuma se be kwai obi akọ na afuo mu a obi so no twema so abopa malangas ekotwitwa no ani kan ekuna age ne krefri ni nsem ena woto asase wo Ghana ehu pa de maw because wudi agora usika na be hye usika na hye ne wantwa so a ye be kunwa no sa boy say ekwaji mu okruma dodo na ne afo mo langas na mo nam krum edinsem hunu na me bo aposifo aba so mutumi kwache saa mrantewa no e woto asase honom ana no da edom kopie mu na nka DJ mi nim say obetumi ahwe other side na nka obenya saa we na mede video bi e ma kofie ndra yes mine langas obetumi a check other side na yes mine langas obetumi a check ya nka yenhwe mmentewa no se de omote yenhwe mnantewa no se de omote na yenhwe nipa omodo omukurakuratu omugye nyina nsase so omobɔ ban na bra kɔbra hu kɔbra ne abati ne se de wote a okoto so wo gina hɔ kura na wɔtena ho a wasase na hwɛ nsisu bio yes sikani bi afa na bɔ no pa sikani bi afa no abɔ no pa wafa na abɔ no pa na mudi sa adwuma wei wɔ manyim ya besere Ghana mampani na adwuma a wɔyɛ no ne first year no Ghana fo dodo na yemu bi nyina abɔ na ba so adwuma pa wɔyɛ bet ahoba mo nsensem ne de sɛ na adwuma wɔ ho sɛ na adwuma wɔ ho sa langa sesem no ɛhɔ ne de am sɛ ɔmfa na ni nkɔ hɔ kra but ye be kai no ha Ghana fo pa asase ho mansotwe na obi akɔtɔ na asase na ade beche na bra kɔbra de eyebu fumpo ni se yato asase na ma wawie na waye won krata awie no ukwa akɔtwa foundation wo fon de asobɔ fo mpe yesi digging fee maybe akɔtɔ asase wa kaso anesis kwete ukɔ new danger side o yes asase na wato awie ankrata wo ho no da ye kɔ ya ye ni mesin fo no kɔ ya adwuma na no yakwe ho esa boys na ba omukita o makonde digging fee 1000 Ghana muni bia mu fra nkofie yes langas fo pedia wo ke ade ekoso pa me de ya si yanim enye se de tititi o mia me bra asase so kaswa nu danger ya digging fee one face kana ma ajo se sa one ma na kofie wo ya hwan ma mpre ma wonsi obetumi si ne fie wie na obi akofa langas ne ya bone nyina to agu enkwese hwe because o wiska tisi ye o man sa se bi obi o sika betuma de opa bia sa de a na so o man ye didi agro so obi o sika bia betumi de ne sika ato nipa langas mo abri nipa ekunkum nipa wo manim wo mra ye ntimi siki for justice ne ye huhu nsama ano oya bepem ne nipa odo ye cheche wonom efa sojani a omkoku no wakaso yi menim de yakɔwie ye bowutu adi ma yaw ye kun a ekire din enkwese hwe ye beka ka enkwese hwe nti ene ama nipa pi nya sika opesenka obenya sika so na nkwa akɔtɔ dan a ɛwɔ krom de ye sie wi ne bo den na akɔtɔ ne sapa ne ba bia tena because asi akɔgi no ya tɔ ama nipa ba ye mpem du ye wi na okwa nso a ye be kun on problem timi de salanga sensensem ne de ka Ghana mampani John Dramani Mahama ene osoafo a omahwe nsase ne akwaye so o manyim me ofase Emmanuel Amakofi bua ene osoafo a wo hwe local government and chieftaincy and who dispute ni ade no some do money disane o na chipa I say ho no obi aba otu na jejem yense de hu adwuma mpanifo ne ye ho de boa yen ade ba ko ese mpanifo de o mani de akiri because edi o man na bro. There are some innocent, so omo ewu e wo manyim omo nya bone de na black obrade ya o papa kra wo so kɔ na so aba langas fo akuku na to atwene ya pa enipa na ye breadwinner de mabusua ya kunu keke adenti obi akɔbɔ pa kotua sika de ma obi na mema nso akɔgye enti mu yemu hyehye mo mu nitima bie wo manyim. I'm so sad tie besere mpanimfo eso mutumi seek justice edi manipa no na going forward no say the maka no ye besere mpanimfo pa omufo omani mfani akire free na ekɔ ye mpese ye bete langas nsem wo mani mu bio ye wa posifo ye wo other security agencies wo ho so wa asase na se obi ni wo ho nsem a fa kɔ na court na mpanimfo mpa ba bia amra kwan da ne ye mfanto ne nyai sa langas no because esikafo na ye sa
Uyo nyani akoto wasase ya. Uwe skadi ko fa langard se onko bo wasase ho ban. Debi. Omo motonton sase ya bokro no ya no mo ko fa sa langas no. E de yes I bo mo kro no bo no. Ni ya kunipa ni agye ne kwafiri nsem. Ye besra ban. Yo. Onfuna ni akiri. Right. Nessa langas nsensem no ontu ase ne magana so medwemra because de omo ye no. Ebetuma wewrewre mu akofa atiatikuo befo me atiatikuo di aba ometia ko atia o man ni ne dache ena asomdwa ye wo man yi ntimpinifo mo mani any langas for na chipa. Right, me that say Kwadwo Hereford Efuma paid in the message about live on our Facebook page. Also, Hitman, good morning, watching live from Jamestown. Hey, what kind of wickedness is this? Vedas Henyo adding the message about no pay. So God have mercy on Ghana. Bismarck, I do say Bismarck. Welcome. Ano pay komo ekono no. Ano pay mira hopa. Na enra mi follow news na asemu enye adefufuru bia okrumu a langas nseme adedada okrumu a na yo Ghana ye de emra ene buman ewiase na ete na emra na edibu man but akoba ne se amubi na kan na asem se emra no achibi esan se wohwe Ghana amama mrenu a the Land Act 2020 article 1036 and the Vigilantism and Related Offences Act 2019 at 999 ekasafa sa langard ne vigilantism in sensemo na se obi de ne ho efore ade kan se langard mu a na se ye chena emra ne esisudua se wan koda fiase a 10 to 15 years ye obetimi edi e fiase and no story a ye di hu command pay no enya de fufuru bia esenia wofa sami bi kan no 28 March that be 30th March 2024 Millennium City Kaswa Gomoha and a bomb soldier new tool because of insasisamo langard for ya na eyara ho se obi ebetiti mo rem aswete na wadwen ho se abrabo na obo no da chi bi no ahoden besa enya de bia na obenye sika tua dan rent nti ebe ya ne kakra wa ompe mantwa bi nsi na ne nabusua so okwa homegie ma omon kwatena se na mo dey omon dwudwu omo na okwa bena ne ebetiti ni mo rem se oda koto asase na obi on de ose ne ho odin sin nti wa pega adade an ho odin nti no ose patapa kwa so de beje funsem and openi former MP for Ayensu no honorable Samuel Ayipaye already sa consent we say adiwe koso okromu a and say ye twe ani hwe ense na me wo fa sami bi ka no sabi obi anu obetiti ni mo rema say wato asase a sabi oni kapro no watutu ni wa ni bojo susu bi akoto asase no wasa aka say wanya hu sika akofa langa so megade eye skafo ya no mti kromu ya omo nsem obi omo botom obi aw kwaka yanka o masem ya mo cham so no omo no yes alanga de nsemi edi Mr. Hitman opai de sansem enya fe ne ya hyase se ne ya me wofa sami bi kan no e wo se aban no ehwe efise mra okromu ano esisu dua se we eye prohibited eye ade a yansoso so okromu a and kaswa issue is ya chi nipa mienu wom yembusa se akosi sen enti se sia ne betra ho dia se ya nso ne be Mr. Hitman yo Esther Fiade the message Abana Percy good morning Hitman watching you live here our life is in danger watching you live from Kakasu Nanka number 1 Coffee Parliament or say yasemu ye teach media no wo apa Bobby Kuma ho ana Coffee Parliament edin the message no eba ye extra or say people are so wicked the party mo sum extra so messenger what you abana pe kodo enti wo hwe emre ya Bismarck ekotu ya eye Ghana's Land Act ye wo mra ebo ye nsase ho ban Act 2020 Act 1036 na e dey the prefer say ye ni bibia ye fa na langas e wo manim ye nkwati kuo bi sononku bi vigilante say we no enkobo ma ha no mo ban ma me enti na o ma na ye wa ho ban moku a bibia fa ho ban mo nsemu bia no a bibia ye mra ana wonte ase bia na ye patapa no ye de mra na ewuro eho pie 20 no fa kwada wo enti ye pese bi say emre tenten ba peme sa mene we no nti Ghana mpanimfo no mko hye mra no mo nya we
of mra o manka de ko tintim ya na. This is my question. Say samra no Ghana's Land Act 2020 Article 1036 na o manka se ko tintim ya ma se bedwofo agi atum o manka sa da ye mra wo ha se obi bia ni ho se otumi eden ho kwesi wo so me ye langard am ko bo bia sa ho ban wo manyim na enipa no ekoye sa efiri mfie num kopim mfie dunum from 5 to 15 years ese okodam won so a wo sponsor enipa no man ko tu sa na mo no so a bo ne pa no so ye chewa wo so the same sentence ne de ma wo bepem ne nimpa dodo wo sen no ma we mu yatumi a che wo no mo ye langasa ye de o ma kotum 15 years ana 5 years impoda e wo Ghana ha emu dodo wo sen ya che wo no ma kire so osimesi na ma misikasa mi nkoye we ne ya che sponsor no na yatumi ade na tumuda adentia na se de yenim se ye nkwahye mna na mum ye mamra ne nya dwuma de e kire din o ma ya me ye hu ne se kuro na yetim ne de black obere ni kamafo because se de meka no eye jungle ohu odin a okubidi free ohu odin a nti ukọ mmadua kuro ma sisire kurabrafo kwisi atwemu o chenewe akante atwemu ane dia otwe atwemu ane dia odidi men abrebere atwemu na ka chewo o che bi free sa na o ma na tia because o ma ye mra ye wani pa ye so hwe na mra ne ye adwuma na sa nipa no be jaketua bosome na onye na adwuma no na sa mra na mo kwatena parliament ehhehye no eso mfa so no ene sen then yenyai parliamentary elections no yenyaye to me se ba kwatena ho na mahye bedwafo akotintim mra ombebo ho na magye atum na ba ye mra wo mem ni ye mfa nhye obi nsina nipa ni ehwe so na se obi antumi mamla ne nya adwuma no enforcement dia na parliament no na so ma no mfa so obi ani so maye because adwuma mo ye no ye ma ne nya adwuma ento mu nyai ko na obi antena ne ba bi ye ni parliament ba bi a na ye nyina ye ngum saa because ye ntumi nya mra e wo mra no ye nya obi obetumi ahwe mamla na ye adwuma na ye kunkum nipa bepem ne ye nchi bia na ko bre mu oya emu oya pa enti ye besre o mampani wedie na ne die mu ada se de wa sha ase no mfe na ni so nhwa sa mra na wo ho Oma local government nim penifo do mo kan bia wemu no mfo mani ni akire ene interior minister me wo fa ase Muntaka Mubarak mfo mani ni akire pa na de ekoso no emu oya nanka e company fo nanka pani bi tinifie nanka ye beye ne saa me ye sure se nko matu na mo dada se pani bi na akoto asase ene ode asokobofo me ne keso metua dikin fee 10,000 o manka so mo wo security ni nyina wo modia aha ntia nka won sana de netie sa gro na edina san kan wodan a o kwan we de tene pa o munyi onyonko dan ye buguo no but say kan wodan ba go say e kwan bia mo de fei enye kra sana netie ntia nka won o mo ha bibi right ne mo ayen Mate kwadwo me da se wa special good morning and come Mabel AJ anapai o tie jubadi na special good morning and fama busu abraso won so koma anapai ye de nyina no won so frɛ na fei wadwen check akra wono won so fabra 0593406565 0534050199 Mache Doctor Patrick Frosay Sama kom tutu Mrs Minta Mami too Banko Bragana time mofo ye hu ya mofo ye bro emra no chese empenifo ne hwehwe wie a ye nim ne esibi so mu wie a so mu re film na no mo ankasa akotena na banko ba mbesa mbisa wa semba ko Ghana ye ni peni a o hwa asase sensem o ye ni bi wo Ghana ha Mpacho obi wo hadom enti se BBC say ya mo amowo studio ho se say ya no Baby, I do Obiaa try any position. Say BBC wo kwa nipa de ye ne dey. E be busa no. Enti Ghana mpenifo no omo da asase na no na wo senka BBC e bi so omo no. BBC e tumi bi so omo bibi de. Mbese me hu sa na ma no because ye bre wa bra nya kakra so okoto asase na wanya bi de ama wo ma. E kire bi wada no ho a won so we fi asase ko no ma na e mobo. Na se no hu nti abedi won kwa afiri won nsem a eni enyanyo emra na ya hyehyɛ no esan se o manga sempenifo no mu ndi mra so nti no o emra bi kwacho a mu ntime nka yekuma mpi yebu nsantroni yekum obi wa na asaso na adwo na ekira ye din right Mate Mrs Minta Meda say thank you so much good morning sir me ba chef Frosay
friend me say. O say man so kakra na minti wa no pay. Me pacho ayi benefo am wo sti omo ye na mo kan nyina ye. But when me custom back Ghana say no. Ghana say protect ni na security services no. Starting from migration, customs, police and soldiers, fire service. Security service na so me kan we me fe mo D4 dan ye medium za de nam no. We say o man na protect say ni na na police tikeru. Masa ke temo mku kokuninja awa brikuma. Omo do shinsium a police fo e kire nkofo mala so no mkokun. Ava omo kokuninja ha mani yekini. Langas them gusu wo ma we mu. We see o man na protect no eja police fo soldier fo. Mate me that say. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me ba jo fire no pay wa pom to say. Nyame ado me huye. Ma minti wa no pay. Mpacho salanga sema moka no. Say America kura democracy once one okofa ba nyedi echi. Na so di boni bi anu ye den ha. Otum kumnipa. Me wasase bi wo asalaja hobo. Masa, woko hokura wo mu jo wa. Hello Ava. Well, what for line or I drop it. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Maminti wanna pay. Hitman. Program na Yankupon Adauroma, Daddy Lumba, Abuse Station and Moyen. Sir, and can someone ya more traffic can say a chip? Go on, Master the coach, Chimpany for the bo. Actually, we say Munti and say we are not so. You're waiting, I am one young fan. And go my enemy corner. And Quebec Copa. O man, I tuna ye can embra. Oma almost sembran. Ye miss almost say, almost said the check wine, sir. Since it's a school crowd, Okon, yes, class research crowd school. The dear Dibu, Embran almost said the shan wine, sir. Ye knew Emrana, yes, Yashan, near Osha, Abon Vine. Never then I'm renovating Ayajima. Mate Gideon made us say. Good morning. Hello. 0593406565 0199. Copy someone in the message about or say Hitman, good morning, a country called Ghana. Hey, what my Ghana? Good morning. Hello, good morning, DJ Hitman. Yeah, for say. DJ Hitman, Ghana and others. Nana Maminti wanna pay. So I'm after here. And then so I'm mobile, what my motor and pathway. Just my some of the artisan. How? But when you langa to a main show, so. You say, Omana and the phone, I got down my do some better banana. I'm conform, I'm on the to transfer. No, she a trabania. I'm a passport, langa. Then the media address. In the media address, I do more Moyan, and she's done a phone, I almost out here. Until I'm moving to know. And this is an way for parents back on the car. Any Amma did you want with someone? And if I mean, I'm the and I'm mixing with cars, I'm Copalanga. Right. It's almost two with someone as I any I'm on your phone. I'm on phone number to start about you. Matemeda Papa. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Brave man up a pump to say. Yamia do me who you and a Hitman once away. Me who your papa meet you. Hello. It's nothing, you know. Hello. Meet you. On my way, I did as a matrasi who did the Hitman. Say, once or so. Now, oh, yes, sir. Oh, baby, I'm a quarter saw her. At times, I say, Oton with Syria, a hot to meet back room, almost to meet Gemma Obiaa whisker. That's where Gemma, Mama, Hitman, on the cook at what in its be. Now, empty cry, and tell her, now, what to me. Bassa, no jam on what for baby alpha. Matemeda say, good morning. Morning, good morning. Me patch your frost say. What's your family, man? Your mama meet you wanna pay. No, so much think a crime, no one is there. No crime, my Toby, or take a trouble. And you know, I hear for, and now what much is I say. Woman almost one more panel from Baba Gilanga, and I was one small, or say, or you say. No, Maba said that was
asase half what time to one man team come more than 4,000 in 3 years say how time cost me to me for it are him for no much shot no we create this group and our mobile GG sika okay but Martin ka sam watch Mate me that say good morning me pa che for say your family kasa free fa me kasa free kaswa ma minti wantwi sabi ayi chairman enzama mukan na aye enzama mukan aye na me say on my way se bibia betima yi on my way mu a na security zone am fa no kredie mo score report langa da zama mo bi so wa mata mai na kota sa ati na also papa me ko langa de 4 years ni say ya o maka cho say masa biko o maka score na bra na biko ai ni police ya kota sa se ni nyam kota sa se won sa o lante mama which is a 2016 what was asking my 35,000 me ne odi machi 29 me 25 manager da ko e ko yen o mo de excavated video sasini na umba bia oposi ya ko kan mama ne say na abusuafo na say every mama ne ko do mama na wu enne mi sika enne be peme ne ko bidim sika so ko pata sa akobiu ento man na wo mo ne de sala nga zamre de so man pe wan sama ka dia emwa Mate me da say thank you so much for calling. Good morning. I want to jam a Nana yao. Jam I mean to no pay. Jam I ben beer went to Galamsas went to Langadas. I bet your baby went to Galamsas. Nagalamse went to Langard. You shouldn't yet can come into us here, a Langard. Jamake, your Ghana and Kufia by some to toss club. Jamai. Mr. Lopa Jaudas on no more than it's about thing. I don't know about to normal call. O Kaisuo, O Kafu Fru, what two? I want to be two, no matter Thomas Kafu, no more future. Yet Ghana, Dano, may have Bokina Mills, a Niger boy, who could have drug. Also, I don't to drug me. On in the may have one, because I never was open Sabbath. And I would say, hey, how, that they better down, or never how a Dadiafa. Yet, I didn't pay for Ghana. Tell monsieur, o do pa o gota ka wa every day to school o ka fa school fee no ade be choma kone insi no matam da de no me de ko no correct kan pe de 40 o mu hwe o mu twen ma agibum na fe e kote o komti e ko di musika wate no hia ni wa bra nya o kaka kutu da ya ni ebu ato egu because musika unika mafo nti na ma da ga de we koso ne ba ga de we koso nye ba o enye ne check when it's time to Langard by Nene. Nana, may that say good morning. Hello, good morning. Me ba che for say. E ba choy for mami si ka se free bo ja see ya ho. Mami ti wa no pay. Me ba cho ya hard here. Unya de asobo fonte ya jo de gifi. U boso ya bejo, u plaster ya bejo. Tike say ansa na be wi asasa no. Ofa nye easy abanu will be here and also I to say brena ye bre so plaster da cry ye casting fee o boss or ye bossing fee bibia yo mate that's say also what to me afraid and I pay 106.9 Anidaso Obiaa. Good morning. Me na ma gidiemo Asante Zongo papa mami tio se ye ntimamufo no a Yesu egu aban so sesi yi se ye dwin ye se aban ni hyase chiri sangrofo we no mu bo mu tuo kuom ye kan anu atumu a papa kabe ye papa if it's a language you asemi enye no ana no language no so di pedisika on hu language ni bi afie pa si wa ofa over kowachi na so yeah today it ya buy no ya money kwan ni say akwaku ahoro no a omo di human rights no oh the everybody to akuru no ono di en favor no ana ya kochiri the wadi body ni dia na human rights ni kwa favor no wow say ya gika sa ni on ma tu amu amma ban na anya strategy say ono chiri ro be ku ama say nyina hunu a papa dan ye timi tu ase da ya ma kwan say ya si obi otisa wadi boni a esusun bo se dia yen kumo mi na bi aba se so baba me da se Asante Zongo menso me da se good morning
Good morning, Brother Brown. Your friend saying, Diana Tommy. I mean, you want to pay. I would say, man, I want to say, oh, my, no, oh, more moody to Nankasa, no more yard in fool. Oh, my, attend a phone, Nisono. It's your opinion. Sir, boys, here. Oh, my, yes, I know my engineer. When him says, sir, as the Cafuini, sir, Yamano Foyana, a show machine, oh, my, yes, I did. Because me, Manonibia and Assassin, here, a floor, higher court, or down for area. Sir, boys, in a guiding assassin at the man. You see, it oh, Krumuha, no Nibia. The DLFM volcano. Manenko was soon ye pa netu because the name got assassin. Nasi Unisika, who's in a crown. To me, as she said, you mount. I'm a different person. I've a cast assassin in India. Okay. That's not one mountain, too. You. Yan and San so a land guard for the Beku. Okay. Yeah, any binu into your home for a man of one on one, maybe said you man. You. Mate, me that say. Yen to me, Alpha calls in the beam. As a woe, could you? Yeah, Rack I was here. A do baby, I na a more yama. I saw the BD yesterday. Na call about Coca Simbi, my manager pa. Could the mamma was a quick one, and then a digging fee, no. Digging fee, no, they say. Why, yes, as in a day now, Pesse. Utu am now for more, Utra Foundation. Now what to blocks and woman, and need digging fee, no. Now, no, Omutu me, yes, be a ne, Utria, ditch on best number view. Papa too. Omutu me back to our trial, some our papa. This a wouldn't scan you whom qua dear. Miss Rocker can when you pursue see them aboa home. Ghana and the sit down. So that means, sir, that means when you see a person sit down, or so making sure so could see capa. Sika the betray and chen. A baby. We never 50,000 plus between China and they and chen. I don't know my dinosaur. And I say, Shankania, what took an Africa be our quarter crowd, Totro, maybe our cook maseno. Eddie, I'll be your counsel. Drivers never be some way away until they be a more common with Scabby on the expense than driver and Gasabotum. On commit to Uncle Jiska. Until Pesses can be between the proper creme or the proper creme where the proper preaching. And to begin Fina for your proper creme. Proper creme. I see. When you are trust and grass, or more Thomas as and more another fry langas for say. Catch them trust as and a man or Beshas here now, among Cotro and Namco Giscan. On one case idea, maybe. To know, or some was show. I'm telling you. So now, langas were moving. No money, Miss Walker trust us all. On one front, I was saying, Monqua, Massas, and I say, or do call crack inspection of Raunico. No more time, you now buy our friend as I see that, and then we can show you, and I see, okay, Cobuajuma, or one on my back. I want to just cannot corner if you are wild, Madiama, which means on Bebropa. They so bad. And call about what Cassim be say. It do about to swear. Nema, who saw Modessa Langas, boys from the way to trust on all my Langas. It's really true. Oh dear, Rabbi Kuma House, I could run it too far. We have to say, Bruman. A cop pointing how I come in the ball form. And yes, Kumakra. I was saying, a day. But I say, Ghana for you. Oh, Bonnie, so boom. Sabah is not a genuine and room on Buraman for no. A woman, Kakadama, we are no Masako. I am for an Chinese and more money idea. So we bet them. Ghana no. I am a ya. So big in a bonnet on your she. Now, Pesa or Bobra. Naka crew be wunty or basic suicide. Yeah. The made a mechanic say, penny for a moment, dear money near Chile. And so to me, Gusa Langasano. Savigilante ne so mu kuno na sa political party ne so mu nsuya nyansa kakra ne du bia nsem hunu ne too much Savigilantism na o makotiku o ma na ya sa de no Savigilante na o nam ha na memma kantena wam ne ye kwa map ahama ache ba to ba nsem hunu ne he ne ya buru ni pasa ne do ma wini election ye wi a na o ma san akwaje hwa o ma na ya sa de no so politicians ni nim de ekoso a enti sa de o mu ntumi nye no de ekola ne kan is really true. Boy, some say, so no, but to ba now, memma cantina wam and a nam crum. Just say, and one. No man, I'm watching Uncle for near chrono bo, plans no do man. You murinipa, muntin timinipa, moshino, mumanipa one cherno. You will near Betriamaka. Any any ye breno. Tia best less avigilante no. It's about time so good son your money na. Near my pussy for any security. It got a pointer.
What about Toba Yara, the police kura ni ahoden. E beto ba Ghana ha police eni ni ahoden. Just say vigilante amanyoko de na ba no go tumi kura se police ni. Me na me ka kire ya hwe kwa brane police ni tumi nya hwe. Na wo ye hwan? Wo be discipline osisi a. Ti sa na ye person do o man no kwa. E o man kasa asema. Right. Kwado me da se papa pa. Bismarck ye ko. Mr. Hitman ye ko. Na senior ye ka no. Langard sensem ne de ahwia na be ye. Wato asase no. Omo ba me afutu am de be man so wo kakra no wa bia mo because abe nom abe ya de ne abetena enti wo kakra na wa wa am enye sa de because me wo kakra no apone ho wapone me sister I face the same challenge that and luckily enough onipa na eto asase wo ne nchen no dey na o kotu eska no na sa guy no lead Langard for no obi nti hu na no so we dey and se leader ni nyaka so we dey wa prepare chi dada enkwala no bi anfa ne sankan enti wanye lucky na nim gama bi wom dia enti se ne yaka no omo ba no prepare chi na eze watimi abo adwuma na minim se asai Langard no minim se wafasa mi bi we share we musa aze municipal afo no ami landlord we sini fie wi na wo no ba bi ebu na otoa wo no so omo ne na mama be sisa omo na omo ya stop work produce public zango bono so omo sam so omo no ye be ka ho ase e whole topic a ye be do masuko na ye de ho nkomo omo so de e bufu kakra o ya to wo so stop work na ye be ka ho ase enti Mr. Hitman zango mo we de do 90 nkomo we no ye be in part 1 and 2 well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Thank you so much once again for being part of the show. A very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As like I say, I'm coming out here from 6 a.m. to 9 a.m. You do Obiaa man come executive producer. You also share you media in Shabba Kojo Sami B. This Macadu say man be the sports buyer. DJ Mario Dioko social media and so on. Technical producer Ras Samuel Kojo Akwa. Plane driver. Oh, too brutal. I don't pay grab too. Everyone, good morning. I'll enjoy the rest of our program. So, Obiaa, my DLFM, my 4. That's it. Bye bye.